Debbie, mentra me baby no antia ne baby. No obi osua adwuma obenya ne sika. Ede aya ne ho no de ba be ware. Na waduru hia oba be pa ware. Omo ye no. Ana sorry call still. Be ma na enjoy machidi. Ya twempina form 2. Me ko SS2 and I'm a fair fool. Come on, and co-CV. I send TV and co-CV. And you bring the and co-CV. This Akoma, that's your night yet to me, Yatsuna. This Akoma, that's your night yet to me, Yatsuna. Akoma, 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 me ever made a to come. Akoma, Akoma, oh, I thought I was Nick Kwanwa. I can't run a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The baby, now Zinzan. I can't cry now, walk a 30. Uncle Bob say, the mob, a sound zero. Your baby, you saw on page my. I call cat can now, I don't know. The man worrying rubber some kuawari. Ukuyada utie Maa Akos wo Akoma mu nsem dwumadi so ene wo ye ukuyada ene kwasem papa utie Maa Akos ewo Akoma mu nsem dwumadi so ene ukuyada wiai enu ti bomode ane ka me ho ba bia wo bia mpiti pini mpachapa ekirichiri ene benchaye ekirichiri ene benchaye bomode ase mudi fidie no ebeto Akoma 87.9 FM na bibia etia kama ede ama wo se uba Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM pacho wo like and page no anu wa comment na wa share ede ama ye Facebook no na wa woso we woso mawa na woso wa woso ede ama ofofro na YouTube no so maye ne sa pepepe ede ama ye nyame enhira we ye papa hye so ema me Kings TV wo be fa jimadi ye live woso Osei Chrome TV live woso Wodo TV live woso sanso na onua TV yene yankasa yenua onua TV nso wonom abwa demo eno so live woso Star TV eno so live nyina wo multi TV no eso eno nti onsa betumi aka no wahwe jumadi yi bi edura wo kira wa adwene a na wonso watumi atre ne yie pa ede amaye Akoma ladies Akoma golden ladies Amsterdam Akoma golden ladies momomodia na monshe emfa emaye sanso na Maa Akos great family monshe emaye fans of Akoma munsem no mashamaye fans of Mama Akos ya de momomodia na monshe emaye happy home monso monshe emaye charity foundation aduana ba ene ni team na monso mahye ewo ho ede amaye ene awie ne bibia ayekama Adepa information center wokotwi afetia
Abuja, Big Love Radio, Spain, Wabo Demo, Mr. Uso, Adrum Africa Markets, Bronx, New York, one in the Yoruba Pekwapon, Sameka said, one so biemo, ya will be a waba will be and so a shebie. Na every a time able center, 21st South Clinic here, where yet sciatica expert was here, Japanese fertility and natural health clinic, one so I saw yesterday. Na East Charitable Center, one and the breast man capsules, Abba, na Jeffike Company Limited, one more dra and uncrowded sonori bumpy, Cafefe, na wa ya jesudo, was a talala, Bible Center, one no, and the CC in Numpe, and the Enkasemo, and Unti Bomodiana ko, when you make would whooping, or Maso Yasane, Gaso filling station, Kranza, or Imano Anobon, my 4 BMO. I report at 32, Cochini Brofred, where BM, Sanso, and a Harima supermarket, I hear my Cocobians for Watch Junction, one more so a BMO. Na every a Joseph fashion, or no, and SC me, Washami atade, a free drada cosi, Nifiana so, Joseph fashion, or non a pempa mentadi in annual de Shame, and Utibrunya Nebe, Ubepembia Mama, Ukun, Wayere, was young Kubi Udofobi, a year Fakoma Josie, or Bamaso, when you meet me there, sports no, and a edition more, Ube to me extra star in a year friend, if I was up in no, and Nasa Freno, I was 0243 433 465 0243 433 465. Joseph Fashion will see you are what you wear. Afe yamra fi hey. Yamra ya boa demo Mr. Facebook Live Akoma 87.9 FM. Yeni anra sorry na some can say beto so. And na ye maame Dorothy Asamwa was oh. Okay. Wase ene what you say you say me muma enimutia da se de tie bia no yenso ye beba enunti Fidels yo your friend Fidels enunti ye mame e wa ha say Stephanie Buachi every year wono enenra wone meba edi on de mame no enti wo na wo ba mu a wo ba be kire ba bia momutu ni din no baby I want to konya ni dia friend say the free no aba ba kire ye mu dia wode ma ye Stephanie Buachi free ye no ne anim sanso na Ransford Bano wono so e wa ha eno yetie wo mo ena ye ma me Fidels o fi ha enu ti ye be ma Stephanie eno asaba wode ba ye no die nti a wo mo de o ma me ba ye na Bano so e de na ase ba ye no wo ma me ye hunu Stephanie wo maame wa ha wo maame ne pacha wo maame nua na sa wo maame ankasa pacha me maame wo maame na wo bo wudua no pacha ni wo bo ai ba no dua no pacha de wo be ya kora na duro so ye bo no dua no pacha ono a pacha yo ene enu asma de beto ye ni mo no awian bone tofa kakra bi ma yen na afa ye nto sempa e ma ye maame Fidels pacha asem ne say me shia aba no a menenete me maame so ma menenentina afen so yawo ya media Akoma FM o se ma me fa akra ne nko hono afen Friday ya media akra no ekọ hono ye tikem na me maame ya dura wie na me maame fensuo antoa edibo ye dua asese ye media akra ne sija achi hono ma nsuo ni nkunye obodua no wo bo hwan pa chokire me ne maame wo maame wo ha me mpe si e bebu akantam so kani nyina obon say kemu no ana ofre me ana okache me say ya adwen say ya de akra no ebe sija achi honom na ye mfa akra ne nsan ya de akra ne kwaja achi na antu ankunye nti ye si ye na ye wo fie hono meti honom a me ne ma se o me de tu omo ani ma ye kasa ana osa afre me say ye si ye kwa akoya akra na duro no ndi obema ya akra na duro bia antu anku no nti Akoma FM eno wo ma me nsam yensa me ye ni nyina etie wo se 1 wo ma me edua no 2 me pe ni nyina ma no wo ha ono nyina no 1 edua na wo boy no ana 2 akra no so ma me mfa ne nko ne papa me pese me hu se eni kwan se me de akra ne si ho no ma na asese ana 3 ade nti no mpese me ne be ma ne betina okay wa ma Fidels wasre Bano enu a wode wase ba ha yo edi enti na ade wase ba ye woni e kan wontie mpese meka wo kan wonte
Mampacho Stephanie, me who Stephanie Ache. And I ain't a Friday about me honor. You take a milk on of my friend and say, Yan Fark and I say, in so in Kuye. 2, me coffee on ma, and I summon any Casawa or some medina tem, means to minimum that Medino. You got to talk when it didn't penny for my pacho. Tele or say, oh, my man in the banan tana. And to me, person beside the entire, or say, oh, my man in the banan tana. You were so beside one. Rademama Botele. Any brother, Miss Lydia Master and Miss Ribium, any brother has come. Yeah, Mammy Fidels. I promise to say, Ayabako. Ma, and your book or cray book or some banana fab. Oh, banana faba. Yo, what's out in Sembisano? One, will be you was one, Wabodria. Went Danny. 2, one person, dear crown back more papa, and our back papa, ewo jaso. Jachi 3 adena wonu ahwehwemu nu akonya ne de ne dofo woso mane nwano obane de no mama adan ne nyina me na meka ye na mai wase ya chiremia anu ntini ya be Akoma FM me be uko school ya mfante 4 but Akoma FM ya convert into Muslim akule yi nim Quran ni made wo ya science no te wo sa no mani da so nyina na meba ma me de odi akola be wiase a o expect say obekọ school baby a wandru no ma ne tela because me ko hospital nkola nketo a ehwa me ho wo me panie kola na mani age keke to me bayifo hamdia ko school me tiase a me wa ahode a papa wa ahode ko e bedroom le bi na obeyeye no na mawu na papa wu na de hwe wu nuamo nti ko school ma minim sa me be ya solo da na one time bi me won mo no say boy bi so obe walele no me kra na me sele na me say boy be na so obe wale wa watimi anya boda be ka akele no Akoma FM te no papa say dada hamdia na fa hamdia e ma boy ne dada hamdia na hamdia mfa boy ne mla ne yenhwe no na boy yenya kukudra di me be ye chi di ni nua o sana damfo adi akile aba abeya konkonsama agi akonya atena so me na me se me wale mo ba no me kunu bisa ne se be ma wo ye adwuma Akoma FM o se da bi uko school dru he o se mesua taise to wo fie ablabo be no wadru akile akola ketoa wabo adru akile akola ketoa wo pa wale meselo watutu na aba no mayemfa wonya ba fahamdia eye nua na sahamdia wie school na wo pa bla be fa no e ho no kura metwi bankuta boy nanim ka me ku me ba no me kunu na sa adwojo makoma na wo boy ni tu sa me slow me ba no me pa wo chawa obi ni da so ye ne bank obi ample ba ja me ba ne life ma no ma sahamdia ko school a no ne boy ne ye de o mo pa da board o ko school o ai afijase asokore amas ye gya ne kwan no se wo ye gya ne kwan wia no wo ko hoso wo ma kwan no wo ye nim tama hamdi ade kwa wo bepepa na no tena fie me wo wa me wo school ma na me wo dwom na hamdi afre me ma menyem na me se hamdi a wagu ni pa ni ma se e ya ampa na wo so me ahwe o se ma menyem ana me se wonyem how many months o se 2 months o se 3 months na me si yo mate me kofia me bo papa amane me ko na me ko bo ne papa amane na ne papa se nya hwe ko school mo na ko fa no na bla na ye misa ne be makola wone nenyem ampani ampam tutu me na ko school mo ko fa me be e de ne ba afie ye totototo na no a be ma bonsam ya wote hoi a wo ba mani ma me ka sa me de na ye ba enti wo ma me ba ne ko school no no na me ba ne bo ni din in fact ma yes na mu oya na me so okay mo me enko na busuafo ho ti etutu anamo me ne menua mo ne o papa ye koy na boy ni ho ye de to ne ma me ne papa me na me ba ni ndru 18 years enti me ya sa me ya che boy no enti ye koy ye hwe ne papa situation no me ba fe na me ka cha ne me kunu sa mesle no
papa ne yale enti se ye chi akola na nhwe ode akola no ho areho bewu enti ye nya akola no na won hwe hamdi na hamdi anwunwie mama ne ye kansa uyo obi kura wo bete sa ya ba ho no kola no anka blefie Akoma FM adechi na ne maame ne bla mu ba ye no mse wo magie atum nyinsa ne ye wo ma na be ma ne nka ho bi bi na omu hu meba ne wo fie na papa ne se wo bi sa meba ne se wo ye school ni won ko school no meba school ni awale opede a meba ne se wo panimi enu nyina entinya ne ba ne fault na me si you mate to mba na omse omo abeje atum be ma ne nka ho na me si o na me se ne kola na omse ye bete ye nka ma de wana meba ne nyemo ye mi hu 1000 wo boy yi ho o se say mi hu 1000 ewo me be boy yi ho day one boy ne fa 1000 me share me nsem e bia no odema ba no odema ne ba enye sa ne ye no me ba ne daachi bi obetimi de wagina ba bi sa o mo na akohoma me bi sa ya si week bia o ma ne 50 cedis wana kan me ba na ne kan ye na ma ne nyina nkemfo na me nka ne tenten akola na mia na me hwe no sa hamdi abeka no kola obegina nyankopon ene ne sala na wo ye anim aka no kola bisa ne sa menen boy no hwan ne hwe no man pa chompa so obisa ne mame o de ka mabisa no hamdi a ekwan a me pesa wo fa so ebe ye awura ba bia la me de me kon wo ho me ni bi momo de nanso omisa amade abla me nka se amdia memma me ni bia me se amdia me sro twen da sei me de be ma ma wo hu boy no Akoma kalanta kosua ne koran kama hamdia jai veli gu wajai salaye wajai entade tenten she entade ben wo she ma ada no so okoye niti nika bi e hye me ba na papa tia no no me ja me ba na ade obi de ko club kla wan mo nyam se me ba no eda ni tulum yenya me be no afisa wa hu Kristo ni be ma na Kristo for so mo hye ntade hye wa mutu ma sabi ebi mo hye Kristo ni ba sha tade a eda ni true ma ono won kasa eye wo mamamle yeso nya ya mamle Muslim nya ya mamle enti me penesa ekra no na asoro no mo hye sa me bayi adie askase bie ni ho amene ne tenaye maka akere na watie fine enko wakọ fa ba ma bisa boy ne say owo ye amdi awo ye wode emu konko ba ko asifie hoda wode bidie boto kura se ye nuansuo ma akura ne da ana no bedwa na ni wa be fele me gas ama me da se ye mfa nuansuo ma akura ne da pampers se na wode aba ho na banche ne bode se na hamdi awo ye wone na busuafo so aba me fie na mo fa go fufuo ni me de men kan wo mo bibie ni ho a mepe ni wo wi ase oba tan ni ma wo so mpa mo bibia me mpe wo mo hwe wo wi ase na se bibi no mo de abo ono de akwa ne boni ni no ho okay nyame na de na ba na ma fine hamdi awo ye metimi akasa wo ma mehwe ne da wo bebi same sa adentia ma me ne ni we boy we nuamo o mo hwe ma me ko adwuma na papa kwa adwuma na o masi echi na o ma behwe akwala no enti se me ba na wo ma ya wo nhwe me ba o mehwe me se bi o mo ba na wo popo bi anim akwala na oti woni muade na numu kasa nya de ba ko wiase a wo ba ye ma me friend phone so na bia me kasa bia hamdi akọ school na teacher frame say ni teacher frame say ye bia school 2 weeks ni hamdi amaye na me ko report ka ye ko chi na me kunu si ye nya papa ni situation ti fidos me si jai na me say abu o ya wo si fidos obi so sai ma de na me flare boy na me say be ma me sro me ba ne wo ho ama ni nko school wo wie ya no ana sa o wie no boy de edi matam no wo wie ye o mo beto akola ni di no ye nyina ya tena ase ya no asomdue buom me ka de ha me ka kire abusuafo ne se chopa na akora na bepa me no oye me ba maje atum bet 1 akola ni swa ene ja chimfutulo 2 me ba no mi bunkotodwe wonani mesle no ade efe ya mefe oma me ba ni nko school na da achi me ni ho a me ba na ti me de ahwe ni nchilima
odi ahwe me nuanom ne nuanom nketoa 3 so obe wale me ba ne dia obe fa me ba no nim se me ba ne ye muslim onye kristoni dress ya na me ba ne dress no o ma me ba ne dress sa na sadachi akora ne wie school no so wo pena ba bia akora no wadru ni mpani mfie so ba bia obekọ bia esoma ope e na wo ko ma ya ka se wie wo wabusuafo nyina apamacha wo bla wo modem ba ne wabusuapani mu nyina apamacha ya ka bibia matu atwa me kwa adwuma ana omo frɛ me sɛ hamdi atama akola no e de ne koja ache me frɛ hamdi ade na ode akora keto awe ene nam saa me mpasa ade no o se me de ne kwa akokyele ne na me se na yanka nkyere wo sɛ tabra na nya sai boso me sɛ na wanya boso me be mienu mu hono mo no na me se hamdi ye ka asam no me ka kyele abusuafo ne sɛ wo yete wase ana me bla wa ble pa nti me mpesa boy ne kra ne wo beda bi me pa boy na cho se be ma me sla wo ne me ba ne dade me ye wo no wo mpe nti am dia idas wo be ko ja che wa ka kile me amese ma daja na me nua e be se na daje obeji akora na wo de akora no akoma ne na ma ne na be ma na hwe no fi se ye wo ne na be ma ne yale nti wo hu ne da second one sakula no ebe kwo ho a ye ka hu bi na akura na ekọ na third one so boy ni yensi ne kwan wo ye fie bo a wo mu ade enti na wo teteme ti se ya ka bibia matu atwa de a ene e boy no eba esole a o mele fie na o mela mehwe akwala no hamdi ade akwala no ko ya me fle no me na me fle boy ni bisa me say enti se me nya atam na mabusuani bi nya atam enti me ma ne ba ne mafie ho ana me wo hono ma na hamdi abaye ma wodi akola ne baye ne Saturday na me hu sa akola no me so ni mu a enkoye na me say hamdi a Monday akola ne beko weyi enti me sro fa ne kọ uwi a uwe ni wi afa ne kọ hu doctor na fa ne mame mekwa adwuma nti me nua bi ti ase ho de wana hamdia enye moye ma me nua na ba me fie saa kwa boso me miensa ne yenja hamdia mu da mo na mo hwe mo ade e kwa mo ne hamdia gina okasa kwa mo de na wabele nyame hamdia ho na so hamdia ehia no ye ni bi de na so de akola ekuta kakla no wowo ma ana me kansa moto akora ne din wie ma bibie ntwa mawo entoma om de beto akora ndi me yesa me de ba me refie ewrade ma da entoma be no me amewo kumasi dom eton wade me mfa pam edwata de fo mu mata de so entoma mo de ba ye pamachisi so ma ye nyina ye be hye wa ha de omo ba be omo de beto akora ne din no entoma Roba ntoma ya ye twa no wan ya 2 cedis ye twa no wan ya de say 2 cedis mama eno mo de ya dan eno mo de beto akola ni din se bia de onwa do no me wi na me fra am de na me se am de a me na me ya ma me na me pa de papa ma government say na mato ama wegu wodropum entoma papa say na mato ama wegu wodropum lazy papa be ye ko ida lazy say na wo she lazy 4 million 5 million on pabo amaye ulezi yese ne go drop so obeka no kula and chance be na mento makura ne se nyame ya na dum no wie school no so wonko biem a onim ne de twlo me ameya ye flood ya ma no otama akula ide ne koyo oba wo yale mebo na santoma no a wo che se ode ba ye no enu kuma so moto ne se 2 cedis ma me se wan ya de 2 cedis ko abe plenty so omo de dodo sai na ba he ma omo de fufuo baako sika de mienu ana omo de yi togo made mpaboa mienu bi shem ana omo de akora na edre atade ode say oye kristo ne ye kan so ode be kwa asole eno so mienu mpaboa baako ana omo de baaye na una hu ne say bia togo made ba na bia wo so mpaboa togo made a school for an student ni ko school a wo mo hye ni bi black wo mo de ko church ni bia wo no akora wo mo school mo hye bi ana otobre hwan ana otobre hamdia me ba no hamdia we me ka kire ne sa won we me ma ne nye me ma ne frefra lazy ne ntoma because akora ne me gina ma na to school so ma me kasa tenten nyina ye school ma school o me pe me ba ne di nurse fi se me nya wo bi die wo me mu na me pesa me ye no
me pesa me ba ne yesa bi ma me de menti me anya no me ba no enya saa mame because me ba ne nimade papa obo science sa bua bi obo science pa wa ko school nti o pesa obeje me ba no ejeje no ekose na woni na wo ba ko na efo mienu beto so no so minister mame pampers ka mame mekosi ka afa na obekire ne say mamu wo different me te ka se bi yase boy ne say ohun me okofa girl bi na me ba ne na ekun o ka kire me ba ne se wo no class wo ohun sa girl ne ntama anka wa amfa me ba ne nyina ahya me ba ne mu akura no ko meba Fidels odi amdia me di wodi na ma no Debbie, Mammy friend Stephanie. Madam, this and baby, I will not free. Stephanie, Madam, what are you who by a brother or coffee? Madam, said that, so I call Fagana, me who so that. Madam, and never my me didn't come on. Akoma FM. I mean, you are Chocono. I know catch him say, Nimian Bano. So well, Bano. I was sports. I want a girl be no monster. Into me cry me the shame me team said yes saying now to her no man warrior. Me pay and I'm a friend, men person be hey I'm a friend girl no me. Oh, friend girl no. Friend girl no. Why not I was I get win and then bano sports animals. I make catch me say Nini and bano and then bano sports animals. And I'm a friend, me mammy and a banana, me mamma make us a waka channel. Into my friend, I'm a say Julie. What would Banner say? Or nay or baby was sporter. I didn't know I won't can't share me. Okay. Now, what can't share me, mammy. Okay. I don't say, ham dear me. Oh, mamma said, me, and I'm a cockatch. Let us all mammy Chantrana. Son, I get on the catchums on cash and share me, mammy. And I'm catching Sunday now, my bar. I'm missing up as all cabby beat share me. Okay. So, yeah, now my maid prep on pass over catch me. I don't see ham dear, Fakoma, mammy, I mean, Bisano. A dame can't say I'm the chair and some cohu bano, and your baby. Okay, Mama. Now, just I nipa no so ko back at the one no so baby son no was saying no correct. And now when you say be na bibi na mo pagina so and no be say no correct me man ko binti minim. Okay. Na ne nyina ankemfo ano. Ode akra ne ba ya wo yale no. Boy ne sa ka kire me ba ne flare no ka kire ne sa akra ne yale ode na ko Atonsu South Hospital ho no ma. Obisa ne sa wode akwala ne ba no wo bo na amane na ne papa ye adwuma wo gyache plam so ti wo kasa akra ne yale anko wode ne ba ho ti mete na me bisa so papa ye adwuma wo gyache plam so papa ko retirement ana wo papa see you no kra na wa bia na adwuma no kra no sa ne ba ko hospital ye giniska ana sa nka wo ye de akra ne ko hospital wo gyache wo ye de ko chena na ma wo ya meji adro watafo adompom na ma akra na amde abeka no kra okobia 1 million week bia na wo mokokje adro no 1 million. Akoma FM. Me de mano sempo sanka mu koye na dura. Anka wo sanka mo fleme ya ka bibia meto atwa awie. Ti mu koye dura Easter Fidos. Mesre wo akora ne ba bia wo ye na duro no. Em say ya na ho nto no. Ana me na maka cho say yo nti mo mla ne yentena se dia na mo pesa yeye. Ma nka nkyele mi o. Akora ne fridge ache ba ye mfuturo wura ne mu no. Na ya je ne to de oxygen sisi no so no oni abusuafo obiensi hospital ho no moda be ma na ma ho da na busuafo so na busuafo ama ho da me ko me bisa hamdi a wose be ma no e papa yale na ya se wo mo de ni ko baabi. Okay. Ana me se eti oda ho sa oda okọ ho no mo Monday ye yi ni Sunday obi ama ho me kwa adwuma na mafa ho anopa enwumla na mafa me sister na te ne ho fiti anopa akopem enwumla me kwa me sister ne be ko fi ebia na wo kwa musuro nti ebia wo kwa na o ma behwe no ma me ya kakai nokula na ye pe ede nokula na to yie but wo mo ne mpe nokula nti no wo mo ne me ye seek and hide o sade ande hide and seek ana me ya kan say wo baaye ye yi akola no na me kotwi aka ne nyina na me de wo na twa me na me twa ya me ko ne atwula adura bi sahamdi be ne nyanko ne bofu ani maka no me na me ko fa paper no koto aduro no ye yi na free hospital me na me hospital do no me na me kotwi aye wa wusu ti na wo ye oti nwi ni ye okay ana asama making
ne juada no pa me clam dia one we aduane ma papa dia wi akọ adwuma se boy ne kura boy ne frɛ na nsa na ye ko na ne papa se boy ya wa frɛ ham dia bibi besi ana me se abu bibi ensisi sam dia ham dia de wate kasa sisi ade ham dia ate kasa na se boy ne frɛ wo kura ne na busuafo bibi anya mahi nya mabufu boy ni nua baabi ana no ho ya mahi dia se ya de akora ne to no no ono na ne ho ya mabufu ma se de o se twa abufu no mu de na chesa ne ho ya abufu pa ma ne ho ya mahia kasa ya de akora ne to no no Ernestino sa hwan wo ya fusi ni pe nyinala Ernestina ya fusi ni pe nyinala na wakadom mimi fidos menkwa wakadom Nama Akoma Jordan no pa musimu ni ha ofli last week da ye akora ne to hospital nyina musimu ni ha Jordan no pa Nama be fa akora no musimu koye na bibidru abla misu me ye ni bi wo baabi na bibi okay owu ye nyina me de ne kwatafo koye akwaji aduro okay yo madanse for was yes Stephanie wonim wo okobi okay amu drop it ani eyi nka ho na mo be fa akora koye na dura e wo se ye ka kire me ma obi amfe ne se kwa na wo ade da ho wo ye ni ni ti na obi be fa se na menim se me be ye kulase ni infantini pa wo ye muslim wada ni kulase ni am dia infante for de na ke ye ni ati sabi infante for ye ni ati papa adan wada ni kulase ni ma me ba ne de ne ho aboni pa bi mo ama ono so saafo na wo motia ne sa na me ba no so adane ni pa ba wo mo mantem ho ana mo mantem ho boy na me ba ne de ne ho bo no ye kurase ni nti me ba no so adane kurase ni ba no no na odi ne ho bo se wase o ma onti menya ma se da ba no nti menya me se onse sa me nyina ne mabusuafo nkwa ablochire on top VIP on top private jet mamme onkukuru me ba ne nkonko si parliament me mpa boy ni wo me fie daje se mawu ade asem na boy ya ka che wa ya wo ye nti no wo to boy na no mu chick ade asem kan che sa wo ya kwase o ana on kan che sa wo ya abu o na woni ni di nkoma wo fon so afu wo obetu ama no ete se ne true mu sporters no anu wo ni true mu sporter da mama enumu no wade ama wo ayi nana yo eno de nana ne de medical ka tro say nyankopon bo ne ba wi so ya kola bo ne bia ni no ho asemba ko bia wo ka ye wo ya na mimisa ne say dieti na wo wanyi say wo ba 9 months wo no wo ba fa no de wo to chiki de ma wo asemba no ka ye wo ba ensam ne doso ana me refi keka ba ko kire me kai ba ensam ne doso wono ankasa particular me ne na ko manje me ne nkleke masa me ne na wo ko nkleke ada wo be fa wo bia de de panisi jai ma wo bo kokoko wura fi o ya sai akwai still so mo hu me ba ne adisua na onimo no o mo hu be mo ya se ko school wa nko e de nti na be fa me ba sai no wa bodam wo ya le sai ma me ne say adi mi bisa ne say de nti na o ma me nwale me ba kwasia wo sister sa ayi o cheka wa no ayi papa sister sa ayi ofe wo sister so wa cheka ye be sa ne ka wa ye ofe ayi pasta ayi Fidas trase mame Fidas siasa ne fo obi ade Fidas trase mesrawo Akoma FM trase ana ma ye akora ne ba mame mesrawo ayi pensio cheka wa ye ayi ofe Akoma FM manisio mame cheka wa ye ofe manisio mame kwasia abo bi nchonwe ofisa abedi enya yawo kwasia so me pasa me class wo ma me ba na obeye daache kwasia hu kure fe kwa nka nya me ya ati be ni o te da awate ati be ni o de family life da go bo wa da me de boyo Adam Akoma FM ha bano manisio kakra no mame bano me pache wo ene sigina ye efi wo ko ho na wo san ba no ntimi sigina ye ma me da me amesi me ba na gina ye
me se me ma hamdi anwale akola we da omo nka momo fa me kwa adro su nkokume ana omma hamdi a edro no fa poison me enye we so a wo ye na mepo me ba ne da me po na obenya me ba na di no me po me ba ne da na me de me ba ni kofie wo fa ni kofie mo so me de me ba ni kofie me do me ba no me do me ba ne papa me do hamdi a me nyam na boso me nkono hamdi a me won 11 months ada so ti asema wo ma me ka no madam tepa ada na wo ntie wo ma me asem na fa wo nya da wo ba bia nya wo ne papa baby aka aloko dada wo menim say me ma me ne tenteni ni tietie nyina on pese me ne be man bet na ye school me ka cha ma me say me school ni de me nja bi wo be ko January o wo be ko January me ba ji akola na ma wa ko school ma bi sa boy ne say papa se sa no odi asifie ho akola dia ne sa no odi asifie ho atadra bibia nya me ya ham okototo akola ayia ya de be wo no ma wo ba mu e de cover we hu kula na Mike yesi akola na enchechera akola ham dia ne madansi ni mama sa ni nyina tugui Fidelis de minim bia ono se de ne kakra wo no so wo no de ba ada na ma sabio se wo ba wo bi fie kula na ye wo hehe a wo de kasa da no ma me ne jo Fidelis adia say na wo sine wa se kasa bia kasa Ransford say na wo sine wa se kasa ma yes to nya ma se kasa hamdia ma me kasa say na wo sine hamdia ma me kasa ba cho me ne kasa hwe wujidi jo sanim se na chiachia mama ye hunu ane ye wiasa me sa chopa yen pacha na bi asem babia abane dan enkoto ho ubu hamdia mame pa cho asem ko se me didi na tama ana se kasa kula me kai no onka no bi antie ensam ne do me na manun kan chen se ne sei na wo se obi kwase ane abo a me nka hwenchelo check na tutuma me phone no so no wo ka kire ne papa se akola wo ya tena se boso me kula ma wo me hwa akola ne da wo fie se ya wo ka se wo ba be hwa akola wo se am dia wo fufuo ma me na me ba bedi na wo agro ye yu mu se akamenyo ba ko da mo ma wo sa Akoma FM madam na wa yu wa wo ho aya kasagu na wa yu wa wo ho na wo ta wo na wo chance wo wa feel gas bi e so wo ba no kwa ti me hwa no kwasi abama am dia wo fufuo ma me na me medi wo me wo fufuo ma wo de fufuo adi say kwade ay Ransford what are you Stephanie anyem no o hwe no pacha wo hwe no pacha o ma me se wa hwe no o hwe no na ote o ma me ho anase no ote ho asose pacha o ma me wono okay eti na wo disika ne ma hwan me the man by Stephanie I say Ransford ma wusika wo ka cho ma me say Ransford disika ma ho me mo ya we se wiki bia Amdia. 50 cedi so de ma me Hamdia o ka kire me say 50 na week wade ma wo me ka kire tama na wonyem no nya tama na wo no tama wonyem no wonyem day 1 2 scan ni mu me nyem ma wo wo ya 1 2 ma Hamdia didi se ponko Hamdia didi se nantwie Hamdia didi se pleko o ka benku a wa ko no timi yi 3D wa na o betimi ahwe me ba anu ade anu ade to yo tugu ye bi nie we ya wodia ayi ko wo ma me se Hamdia me to ko shit anu ye green ko shit anu de ye ko to anu ye green me ba na me ne me kuma na ko na ko shit we aye ko shit Akoma FM Fidelis onyi ni say bia be ma no a wo mpa na 70 bi obeye bia anya ofe ma enya ne sa because ene bi ya to cities wo krom ma ya ton bi me no ma ya to cities wo krom me say ya pa matches so ma ya nyina ya be se dai we be se me refi e bia me susu say bia o tru na abayi bi o se na ye be to akora ni di no wa boda wode ba no wadi je ho me na me ne ko to ye e de wo so jo ma bia wono na me ko to ye wode be to akora ni di wo ne na ko wo so ne na ko to ye wode ba me ne mo na ba wo ba wo de na me dia na dia te se na ya to ya ntuma ya ye fefe ba la aya ka nya papa papa wo di free ye o ba ye mo ba ma government na egu Stephanie Akoma FM any garment na egu wardrobe nim any lazy na egu wardrobe fakoto to ho Hamdia de me to ma wo no fakoto to ho
I Fidelis, my miss was sent back. Sir, Yakasa Stephanie, Fiano, and a brand Yanua, Ebia, what didn't buy Yano, was it from now or to Range Rover mu, and I will see from, and our bed fin was a minute me pamo bay, many batna, mega, Sanema Webesiana, ma, or Donyeska. Akoma, or Donyeska Bakokula, or Doyo Buo. So if you be my work, all the respect to Bemba Abusia phone in na. But what to mean me say be a bano. I can't say what you catch na question na who question no one also question. And to a dear question be na question or also question wo. Fede so bet me catch me. Me person be sembele. I what there me pacho me refin sembele. Boy na anim no ho. Ada ni ade akran kokko to hospital ye no kwoto odwada ye yi no kwase ada woni ubusuani wo bi ansi ho adan man pacho na me papa yare ba me de na me na me kwa adwuma but na woni say ye de akran kokko hospital na one catch obusuani bi say bia mo na ne da hospital nti mo nkwa mo nkwa ni bi pacho me sister no am ne ba ne ma me de papa koi e na me ne me brands enwafo e me sin e me nu su ne yetu kwan koi enti me ba Friday Saturday na me call no honom enti sika ana eka yes Stephanie mame e boy ye no wo catch am say person wa ba enti me betua me ka free ho pacho scan wo le ba Stephanie wo o je say 3 million Stephanie wo catch am 3 million kwa na me tua me ba ne ya trade to wo nyina me to hey me de 1.4 and I make a chance say do about hospital let me and me to me do about na me 1.4 be na de ma me handia na me de ma osu sika ira 1.4 na me de ma boy no wasia timifo ma me de catch me wardrobe wo ya ma me to me mpaso up to now wo ne akura ne dada mpaso because me do me nana no na wo I me discard me de apuna jawa na me ba na me discard to one ne ayi mo 1.4 me ko bi sa hwan ma na I say you no na you find kwa ma am die me no na wo dem ha me wardrobe me obi nkom ana wo so na wardrobe no matoto ne me bia mo me se da ache se me ni ho aka nti wa ana wo ho nti 1.4 ne de meje man na se wo bu ade ana nya wo na wo fa ya 1.4 no oh ma wo me say wo de punu ni ja me bia me bie tu ho ana me koye ma me slow me face bia ma me ya badwemba me wa akoma me ti ase me ba ni wura de ma me wa kitchen ya ade no akobobo 1.4 jiwusika me je na kono do me je na kono so papa frame ana su sika ana me si wo sika no de ba ya no 1 city to say bank dia wa ko yin no bank 50 cedis na me na me kura me ka say what dey kwa akwoto ade ya mu no na ma me nsesa na me fa gu me ho ana aka chia me say this can ko show wardrobe no wu na so obi be ma wa so wardrobe ma efe ana adi gu Sunday me da ya dem ho na fra me say osika ira ana so ni de ja crocodile tears so say de ja me ka chia me so the 2 million e ka ho na 2 million no ba hu mu 600 aka 1.4 ana me ka chia say 50 cedis na me nko a me hui o se a me nko na me no wa de dem ho na ya Akoma FM obi ra obi hu say ya hwe say de wo na ba no sikra wo na nya fe feda ya feda asanya fe obi ra obi ba ti akura nya ne sane de ba ti akura nya akọ na ne hwe ba tie say wo dia so ba ti akura nya akọ no then who say Nikki bag ni ma obi di or this ka akọto odrop obi be na mka asa me kura sa 2 million aka wan say me hu ye me ba be ka chance me ne nkwa na what dem this ka no de ko fele the gas me first can e ma no ana me ka say scan me fa me chechem ko ma me chechem say dey ya me ne nkwa na what dem ti me fa ne ma na amunu mu ha na ka wu bu ade me kura ma na me ka di agro na wo ka di agro scan me di ato bet ayila mo doso minim say bia akosha bat house obi betimi afa wachi but da bi o asema wo kai wo say offense kan de ko ma ba no dia ma me hu so wo fa de ko ma ne say akwala
sa won fa ya wo ma meka ya no unwura de mo nkofa ma esa jiwusika ko betimi ya fa kodi wa bra na bra che ni ya wiesi pacho ya wiesi ka bra wo pacho baby kuro na ode okuhu se ne ba ne discable me no on fe nipa kula na se madam ho se so for mama tie dia ba no ka ba no wo se baby okọ obaya dan me na ma wo me ba me ko fa na ko me fi obo me dua enti wo se na ne ba na wia iska e da blame ya o sa mo dia fe wo na wa wo ba nse no na wo no ne fe ne na kono eni ni jimi ni kwasie ni mu bia ode te wo mama abuo mama oye bema bema dia so wo ye pani o so ya wo ebie ya kudo na chiki sana na wo kana ayana ma why ni wo de ye tie na wa wo me aye ya atade sa na Fidias woda wo na so atade wo sa kwa ni sisi amena meto ma no a woda wo na so atade ba ye sa kwa ni sisi ada wa to tade amre no ma won to bi mre da wa to tade amre wa to tade amre no atade am Fidias no kwoti akuno me ba no kwoti akuno atade am me ba ni de baba bi aye na kuma e boy ni nua wa shejai ni nua ba wa shejai ye no ba no na kofa ba ye se wo koto ya na se de blaham dia atade a baba no na se ya de ahye baby ni akora ne de anante kakra ye de na wo se de ahye baby ma se menya akola meto o ma wo nan na se force ntade wo ma force atade wo ho a obi de ble wa wo hu e na atade a ya use a egu ho mo so no e ba atade bai Bano wo be jai fit ye Stephanie na wo pa oba bia tena na asa de me hu no onye me boni da mi kan chan say o ka chan say ya me twa so oye da ya ha Stephanie ka chan say mpem baby ntna me twe me aji say Stephanie ka chan no wa wo ma me ka chan say ke wo asa wo sa obetwo wo ho Fidias kwabi jesa wo dada kem asa na be wo sa obeto me se jam me mama me kwabi jam me mama me wo ma me na oni mafutuo na asamba no aba boso odi wati no wunua ba no enti wo so ya gangali a kwabi me no mienu ya be she dress ba ko Ransford Ransford Messi Mama ni se jai le ba no jai no wo be mi njai ku ne me da so ko me ya me da mama me hu na nke to omo pale wo meto me ba ni ye bia me pe me trase me recently at hospital me ma me ba ka che me se boy bi wo boy ne ba ji ska ekwoto aduro mai o ka che san ka boy ne kura na me ware na nko pe e we na che se ne school asem school asem on to chicken mame boy ni munyansa on to chicken mame me se me mama was woka mi friend ba am dia meje wo de kwatani ba meje wo de ba fine ba meje wo de atacha ba mi ameya ye flo na ma afi chicken so ka cha ba so to do video ka cha wallahi mama oye nipa o wanye bibibi mame Fidias oye nipa ni na musua bia ne ho mi oye nipa wanye bibi mame sorry mate oye nipa kwabi na wote wo no dem pabu akora mi hia ne mekwan ya no Stephanie madam ube jai ko ube jai Stephanie wo bejeje me ene moja flana amadi no yendi moja frabia yendi moja frabia me report to ham dia mema ye jeli ham dia no woda prison one ma suma dwum se onkokwa bi ho ye jeli me sadi wo say anya me nko ane me oba mi wu abesi anya nko ane me ba jeli me minja no minim dia wa ya o ka se mama wa ya wo fo mesra aye Fidias wa wo fo Fidias wo ba no wa wo foforo wo bo ni say na ne so bring no hwe fo ma ka ba ye ndai wo ya ba tanya to bo se Fidias Fidias kwa bi dia me de ba ya wo no Fidias nya bote sila wo sai abata wia ne kofi asamo na wo me sister Stephanie madam edi Stephanie nya he edi aye de to me ya wo ya de to me okay enti dia de to no no
na ye okay mehu me pacha wo de mo ho me kakra bepo ani wa mu nisuo ayi ba Fidelis me pacha wo ba no wa wo foforo hwa akora no wo po na ni so biri no meso wo de ho me so me ba ayi 21st clinic ya wamo eye sciatica expert 21st clinic wamo se adawro ma bomodia na ebra na chese eneja ye show sciatica yade no ye betutu ase deku de free ho e de amount e free wo to ase de kosi wona so 21st clinic sebra yade bia so to ase ye wo fidia ye de sa yade e wo ho na 21st canteen so de 7 am pepepe na aduane no aye ready enka do me market video dan mu kuma se show overseas so tafa radio so nyane techima go so no se 21st clinic one badge so for 0540 311 311 0540 311 311 yes sciatica expert bano bano entete bano Fidelis bano efia wo ko yase ye nyew wo se chinchina sa ayi Stephanie ka tell for do media meso me no asaba na aka ne sa no ayi ma me nim tete yanko watu ne ba na fo se me kwa ho ma yi wa fi mo ba ne kwa ho no ma me ne ba no kasa ma yi wa fi ba no ma wo ba sai ana won sai ba no wo ba sai ana won sai ma ejina ne ba no so se ma me no wo ne ba ne 9 months me ba wo ba ya wa kwa modina ba wiase no se wo dru maybe no okofa oba na wo se wo mpesa ofa sa ba no na wo so opa wo be ka dia asem na kire no ma mpache minti ne kwan ene media media kwan wo tu nya dan minti ne kwan wo tu nya dan wo tu nya dan ensi ne kwan wo se me be fie wo se me nsi fie ho ma mpache wa kwan ni me ana me ka tell ni se enya me ana so wo ye na ma nhwe na dia ne betima ya ma me ba no 1 week 50 cedis no Kobi 1 week 50 cedis no. Metimi ahwa me ba papa metimi ahwa no. Metimi ahwa me ba papa metimi ahwa no. Akule me hwe na ahwa ne de ori ode. Let oji ba ko pe. Anu okoda hospital am dia so to ba ko. Akwa no hwe. Pacha. Wo hwe ne kama. Wo to aduane ko fie. Pacha, me mani beska, me to aduane nko. Me diska ne manu. Madam, ye me wo ye no. Ana ma me ano kra nya wa na kra ndidi. Ma me ne nkasa. Wo to aduane ko fie. Me send list man ba. Na ona mfem fa wo num na wo hwenem. Na ambulance ma fa wo ha ma. Ha. Bano. Ma. Wo to aduane ko. Pacha me to aduane nko sika na me send le manu. Sika no send say. Pacha 50 cedi. Na watwe. Pacha. Na watwe 50 cedis na so. Pacho 50 cedis no send ma me week say me hia bibia me nkan tre no. Eno nka 50 cedis no ho. Me hia bibi na me ka tre na wo send e no ma me. Wo send e wo ma me hu say wo send sika. Me send na me kwoto ba da say me kwoto na no bi say me say na me say o papa na send this ka de ma me. Ana papa ka chem say dey no send this ka de ma me nkan tre na me so say bibia wo me ho a me to bia de your papa na this ka ma me anya me si de na me de beto. Da be na waka who na waka kire me say boy ne send week 50 cedis and am beto akra ndi o ma me so kan e de na dia da na so one Sunday ma so one Sunday ma me make me de sabe se me bo play na boy no one sharp la ne me ba ne da fi se me hu ne 1000 wo fie ho me so ade ma me ho ne me wo ye nti me na ye ade ma me wo ye ma wo so no ade ma no odabi oyi wa no te pan ni bi no oto de ba me clear ni nyina to go koto aba for de ma oh Debbie Fidelis me pacho wo ba friend ma me pacho mo friend ma me sisi a wo be didi aba obi afo ba ne ma me ne me kwabi ka me no be wu ye nkobra kwabi ka me no be wu me ya ne ma me no nanka wo ma me no wo o sigira ye fa ma ne ba because I know dey o sigira ye ma ne ba ya no dey ma Stephanie madam woni ni beja ya na woni ni madam ye njai obi anim de amekwa okay I say for the ba center
obi anim dia me kofa no de be ya me dia me hu say ya ma me na me fa wani na efla wo dia me ba am dia wani efra na me ntumi na ntemba ha wani efla me efra ka oh I fidelious I don't know you was I wo boss mo say wo de wo I don't know you fidelious ay mo ba je akwa na mame mo ma je akwa no mame Akoma 87.9 FM sofo mo my monya fidelious adan akra no na wo koba na akra ni free hot for ma wo de bebe for eye ni say ya wo de bebe for fidelious Akoma FM Obe sa de bem na de bem de fo. Ma me kasa wo yiyi ano. Wanya de. Obe di mesi akofie. Ha da. Inside about center one of the best man capsules ababa be here best man capsules. Pharmacy na chemical shop bia bi ho. Daniel ba na have me Kolinak Misty e nyina benya bisu answer street ho na inside about center ewo. Ayi Fidelious. What the bimbe de for? Suhum Hansa Street and I be with Chadaba Center for one was 0208 288099 0208 288099 Kafefe was it talala Kafefe capsules me sama entokwese ni mo hwe na Kafefe capsules yema mema na afen so ma bema esiesio na akoda so esiesie no eno timi se wada mamo sa enka Kafefe capsules ne bi Daniel ba kwale na Fredman skin so keba smart bobo asese wa eba mapo Judas Maskorongo osko bi kwakọ fre 0207 183819 0207 183819 Charistic Ventures one more enu pazar mission in the G capsules wo fa G capsules mi yenu zar mission 3 cups na dia no enemu san ya dia syphilis gonorrhea wo de po ni nyina ebe free ho na bibia aye kama zaman capsules bema numbi ubenya nwode anopa mienu awia mienu hindi eba mission so malaria fever typhoid na chesa no so wanumbi o kan shi drugstore in pharmacy chemical shop ubenya bi for 0246 348334 0246 348334 3p garlic mixture eya ebibidromu wonpam je na esa yade 3p ya the garlic na ye Daniel ba misia ba kwale na ke ba pedank Angela so benya bi frepi work natural e was 0248 928824 0248 928824 time about center the TIME time about measure malaria drought atahwe wonu wa 20 minutes no bi KJ ba capsules so boost immune system no emroma bi jana asatoso na akwaja hye kwale na ke ba danimia heba misia ba PFA me ozone chemist apidank obenya bi friend 0244 417669 0244 417669 achamfo ba se wobubu gudemo eyeka kwanhia ofrisu na behwe fombra wono mpenu obetoto de ama wo spinal cord na to chema ukotodwe wono mpem ye ya struggle no ria dam efam ya de stomach ulcer wa ye mre wo mpem wo sebra Bible center wo kumasi atoso agogo hospital na nchantema community 16 lashibi wo ban Bowers Club 0244 083482 0244 083482 Jagris Fertility and Natural Health Clinic wase ewoye emafie wo peba wo pese besu wo fie abran Jagris na bade so ewo fie yade bia wo ba anase be ma ye be ye fri ho na afa ma wo ye de mpaibon so atato eye Jagris o mafodi o mo dance oboni na wo nta enu nti kwa ho ye ye adwuma fri dadwada kwesi mimine da no pa no nwotwe kwesi anwumre nonum eye wo kumase kron mabo hia ye ne adonko factory di hwe no enkran ya denta SDA takraze banchase so me Mesa Street 0540 0543 00 9445 0543 00 9445 Daiwood Eba Hospital what the Daiwood 360 capsules abasisi yade ahututuo mesra wada obane bema obianom bi Daiwood ointment facial to person wapaso wutumi dia sa wa fam bi na fe wodi atwia Daiwood Eba Mesa so malaria fever wanuma to wodi no shane so ema me heba na pharmacy shop benya bi for Daiwood Eba Hospital I was 0244 8864
0244886437 Alaska Star Enterprise no the original wallpapers aba wo wallpapers nkwana de udru adrumu a enko ba bia original one no Alaska Star Enterprise and the aba Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza wadrum for 0554114878 0554114878 Sub Solutions Limited was in adwuma bi apio 300 job vacancies enu tibra Romania Czech Republic and asa Ukraine yen ane do bako who wants san dwuma woni san dwuma wo de bra na ye do bako abrochiri na so akwa ye adwuma ni bi nursing training opportunity about Europe for Sub Solutions our 0507 835 0507 835 eti for emuayere entrokwase ne mu ho yaka say bano ebusuafo so agi wo mu ba bi anye na ye kwa ba ye ba ye ne wo mu nyina so bewrem Amanfui Marie Edra ye bohu dewu anytime herbal mixture time herbal mixture na me friends so antoa edibo ye dua sese ye me dia akura ni sija achi hono ma nsuo ni nkunye obodua no wo bo hwan pa chokire me ne mame wo mame wa me mpe si ebebu akantam so kan nyina obo no se mu no ana ofre me ana okache me se ya adwen se ye dia akura no ebe sija achi honom na ye mfa akura ne nsan ya dia akura ne kwaja achi na ntuo nkunye nti ye si ye na ye wo fie hono meti honom a me ne ma se o me de tu omo ani ma ye kasa ana osa afre me say yesi e kwa akoya akura na duro no ndi obema ya akura na duro bia ntuo nku no nti Akoma FM enu wo ma me nsam yensa me ye ni nyina etie wo se 1 wo ma me edua no 2 me pe ni nyina ma no wo ha ono nyina no 1 edua na wo boy ye no ana 2 akura no so ma me mfa ne nko ne papa me pese me hu se eni kwan se me dia akura ne si ho no ma na asese ana 3 ade nti no mpese me ne be ma ne betina okay wama fedaya so wasre bano enu a wo de wase ba ha yo edi enti na de wase ba ye woni e kan wontie mpese meka wo kan wonte Mampacho Stephanie mi hu Stephanie ache ena na insia Friday oba me honom ye take me ko na o ma me fly ni say ya mfa akwa na insan a enso ni nso we nkunye 2 me kofi onom a anase me ne kasa wa se medina tem me nso mini medida tem a medino ye koto akwa ne di medin panyifo ko ma ye pa achew tele o se o ma me ne banen tana nti me pese me bisa di nti a o se o ma me ne banen tana ju be so bisa no no Rade mama botele eni braba me so dia masra ni me sire biem eni bra has come ye ma me fedels ma abom to saying nyankopa eye boko ma enya boko kra ye boko sa me ba na akofa ba oba na akofa ba yo unse wote nsembisa no 1 wo be yi wase 1 wo bodua enti dane 2 wo bese odi akra no bekwa akoma papa ana bekwa akokire papa ewo dwaso jachi 3 ade na wonu ahwehwemu no akonya ne de ne dofo wo so ma ne nwa no oba ne de no mama ade ne nyina me na meka ye na ma wase ya chiremia anu ntini ya bele Akoma FM me be go school ya mfantefo but Akoma ya FM convert into Muslim akule yi nim Quran ni made wo ya science na ote wosa no mani da so nyina na meba ma me de ode akula ba wiase a o expect say obeko school baby a wandru no ma ne tela because me ko hospital nkola nketo a ehwe me ho wo me panie kula na mani age keke to me bayifo hamdia ko school me tiasia me wa ahode papa wa ahode ko e bedroom le bi na obeyeye no na mawuo na papa wu na de hwe wu nuamo nti ko school ma me nim sa me be ya solo da na one time bi me wonu na say boy bi so obe walele no me kra na me sele na me say boy be na so obe wale wa watimi anya boda be ka akele no Akoma FM tie no papa say dada hamdia na fa hamdia e ma boy ne dada hamdia na hamdia mfa boy ne mla ne yenhwe no
na boy ye nya kukudra di me beye chi di ni nua o sanadamfo adi e chila ba abeya konkonsama je akonya atena so me na me se me wale mo ba no me kunu bisa ne se be ma wo ye adwuma Akoma FM. o se da bi uko school dru he o se mesua tais to wo fie ablabo be no wadru e chira akura ketoa wabo adru e chira akura ketoa wo pa wale meslo watutu na aba no mayemfa wonya ba fahamdi a eye nua na sahamdi a wie school na wo pa bla be fa no ho no kura metwe bankuta boy nanim ka me ku me ba no me kunu na sa adwojo ma Akoma na wo boy me tu sa meslo me ba no me pa wo chawa obi ani da so ye ne bank obi ample ba ja me ba ne life ma no ma sahamdi a ko school a no ne boy ne ye de o mo pa da boy de o ko school wo ai afijase asokore amas ye ja ne kwan no se wo ye ja ne kwan wia no wo ko ho so mo ma kwan no ko ye nim tama hamdi ade kwa wo be pepa na no tena fie me wo wa me wo school ma na me wo dwom na hamdi afre me ma menyem na me se hamdi a wagu ni pa ni ma se e ya ampa na wo so me ahwe o se ma menyem ana me se wonyem how many months o se 2 months o se 3 months na me si yo mate me kofia me bo papa amane me kwa na me ko bo ne papa amane na ne papa se nya hwe ko school mo na ko fa no na bla na ye misa ne be makula wone nenyem ampani ampam tutu mi na ko school mo ko fa me be e de ne ba afie ye totototo na no a be ma bonsam ya wote hoi a wo ba mani ma me ka sa me de na ye ba enti wo ma me ba ni nko school no no na me ba ni bo ni din in fact ma yes na mu oya na me so okay mo me enko na busuafo ho ti etutu anamo me ni menua mo ne o papa ye koy na boy ni ho ye de to ne maame ne papa me na me ba ni ndru 18 years enti me ya sa me ya che boy no enti ye koy ye hwe ne papa situation no me ba fe na me ka cha ne me kunu sa mesle no papa ne yale enti se ye chi akora na hwe de akora ne ho areho bewu enti ye nya akora no na won hwe hamdi na hamdi anwunwie mama ne ye kansa uyo obi kura wo bete sa ya ba ho no kora no anka blefie Akoma FM. adeche na ne maame ne bla mu ba ye no mo se wo magie atom nyinsa ne ye wo ma na be ma ne nka ho bi be ma ne nka ho bi na o mu hu me ba ne wo fie na papa ne se wo bi sa me ba ne se wo ye school ni won ko school no me ba school ni awale opede a me ba ne se wo pani mienu nyina entinya ne ba ne fault na me si yo mate to mba no mo se wo mu abegie atom be ma ne nka ho na me si o na me se ne kola no mo se ye bete ye nka ma de wana me ba ne nyemo ye me hu 1000 wo boy yi ho o se say me hu 1000 e wo me ba boy yi ho the one boy ne fa 1000 me share me nsem e bia no oduma ba no ode ma ne ba enya sa ne ye no me ba ne da chi bi obetimi de wagina ba bi sa o mo na akohoma me bi sa ya si week bia o ma ne 50 cedis ona kan me ba na ne kan ye na ma ne nyina nkemfo na me nka ne tenten akula na mia na me hwe no sahamdi abeka no kula obegina nyankopon ene ne sala na wo ye anim aka no kula bisa ne sa menen boy no hwan am Fidels and yani wo mo edin komo Ransford Bano e ka ho bi abusuafo no bebre e wo ha say but mami bra Stephanie mami mi say wasam we e bra Akoma before wo mani nyina wo mi wi a na mami abam before wo kwa ho Bano no na wo som nkramo kama na meye edi etina ma wujaye me hu ni nyina na meye di etina wujaye nya na meye di etina wujaye ba me ba fie yetu bebi a masalachi no won yetu ye efie kra enya amunyina na ayo 11 anaso ye ya fasting a na ye na wutu ba bi a mebo munya kramofo me ya wo me de ba ye be convert be ye kremofo metias enti ebra ye ise mutu ba bi a masalachi wa na chese jankramo so ye ba ye no ye tifie ye nyina obi a nyanya me kwa na menye ye nyina obi a nyanya me kwa na menye enti o mejan ene ye wukuya da utie Maa Akos wo Akoma. okay we de mama metrase mame mama omontrase e mame na me wi a
Debbie mami bisa ne last mami bisa no wo mu nyina beba wo de wo ne ha ay bano bano se me mama me abetra se sigira ye wo jai bano ana wo ne bano tena Pacho me say wo bano eti so bani ka so ja wa pres wo bani ka so wa ope wa obewa no na se mami no ke so wo bani se ane mami se Debbie ade na beka na be wale na kofa po beto asantemem na me hu se po ne da asantemem ma wale me ba me pacho bra mama o mami mra ai wo dia sister dia obebem obi obebem I'm dia sorry what's up mama sister net say mama tell how mama why pacho mate wo ba ya bisa wo ba no wo se chinchina che so ba ne so openu a Akoma FM mo so me ono abe wa no so ma me so ma ne nwa no a ene chinchina watare ho ma me afutu obe na adi tu be me pacho sa o ma me ne so ma akwala no ne ntena enya dia me so me pre so ne akwala ne ntena na akwala na wo no de nyina ya dia ade na wo kone se ye se ehunu dua be wo ye chi ase ye ntwa so enwa so no ye fresh enwa wo don saka na oka koma obe chepansa na watene aba enti dipa no wo kofie no wo si kwara no ya anyo wa atu enti no media me mpene so akwala ne ye me na no se nyame ya adom na sakwala no kosua meje akwala no bitifie mi ba wo so tifie meje akwala ne ya hwe no akwala odru ta ma ye tena wunya ne da sabi asa wo manufo ma no besi me manufo ma no besi me manufo ma no mo so manufo ma no enti akwala ne be je no na ma hwama de efisa me mpeka sa ye be fie ho no be ku ye mitime ma ho se de wasi aye kwala no wunya akwala na wo be poison no enti be je akwala sister ma me nka na ya some gas ya some so efisa de waje ni shiro me ni akwala ketwa na me ka nya me kunu nya me ba no me de ma no be tutu apampem mama sister me poison akwana woni ni ho no di enti na ususu sese odi akra no muja akra no ma na obe poison no me pa cho ni ya wa ye na akwala no ko ho no ma ye so on fa bia na mi bi su fia da mi ma ba ho prenu na ye dai akwala ni nsa akwala ni nsa sister ba yire mi mo kwam ana ye mo papa akwala ni nsa o da he no akwala ni nsa o da he no akwala ni nsa e gusu anya ku ni ha akwala no ye ni hospital na chia Akoma FM me patch etina na make ma me etina ha say na ba ba yin etina ukukulu kwa ru be se ya bi ko ya se aba ne ko hospital no wo ko hospital wo ko se aba atan me buo ma me respect o pa ma me respect o pa sa me buo wo na me bu emuna yo mama mama munya butu mama munya butu initially wo ba me kwa na hu se ma me ne pa na asem wo ma na asa ya de ya pa de pa ba ye fie bio wo saka wani bi am dia saka wani bi a o pe wai me saka wa no Akoma FM me saka wani saya kuma iti saman pona na me ma me na ma sia enka nje ka wani na ma hye adwobre o aye adwobre mama am dia ma mu fie da eta lo bi pe no me na de me juma ade obi fa ba na mama Fidelis ma yenwe ni say Fidelis wo bodua mama wo si antonyira ma Fidelis wo bodua mama mpacho mi modua na so na yewu anya wusuru wo ba ne se wo bodua mama Akoma FM
Fidel so wabo ma ye hunu so wabo dua na fe ye hunu wo ba ne se wabo dua wo Stephanie wo so wabo dua uni baby si no wo kan say na de hunu wura wo mo me ka so uni baby si no sa me kwa no mo say ye dua ba medane me ka say wo mo fa akula ne nsan mlafie na ye nkoda papa na me gi aduro na sen na nsan na wo mo de akula ne beko baby wo mo fa nkọ me ba ne epese wo chile me say ono na di me ba wi ase get we pese wo chile me say get ben me we wo de wa de na me ne na nkasa wo phone so wo react pese de wo bi conference call no wan ka conference call na se wo bu ade mama hu duabo ne sore ba ya mo be sore wa bra ye hu duabo na se o enti ye nko enti ma me ne kasa no ana me se am dia fa phone ne ma waku ma na me kan chen se mo Akoma FM se waku ma age sister ma me bi o be conference call na ye unya to ba se wa kasa site se de wo ba fie ho bi wo boy ne ba fie ana me ka kire am dia se so mo de akula no elfla me ba fie am mpene ti sister bi gina no sister fedua bo hunu na wo mo because sebi obi be fa wo ba no wo sei na eya na me sister me nimu yo and wo say wo de ka ba ko no nso so na me say wo de ka kire me na menye nti o ka se kan se phone no na me ka kire me na menya no say ka se antoanku wo mo wan fa ba ko na nso so de ya na me san fle ham dia okay na me say wo de akra ne mo de akra ne flo ka ko ja achewa antoanku mo me pa we say we ye Stephanie wa ha wono ne abodua ne go na som me hu sasa no wote no anase say ne sa dia na chesa problem ne ho age say bia wo de ba ko so wo kan to ana nkwa de enya adwuma enu ti omra mama Akoma FM so chile penimu bi ana penimu ne ka chile me say Akoma FM mo be fa ne sa nti no wo de men sense no on chile me say de esi ya no okay ana me ye ne okay eti wo dane wo penimu bi ma wo hwe nsuo gu ho but wo gidi wo nyi ne say because ana Stephanie catch you say what say you fair chire kwa kwa dani abesa abobiem me ka chire ne say na me de nwunwuna no Akoma FM me ka chire ne say wo mo fair chire kwa dani a no ne boy ne tena me ku ne boy ne mienu okay ayi Stephanie o adua no wo na o ma me bo no force gu wasum say no obo no o ka kire me say ya ye de akura ne kwaja ache won say de akura ne si won ma nto ankuye me ka ho be ma ne ka ho me kuma ne ko bi a o ka ho okay ye dru fio na ka san so frɛ me say de oba ma ya akura na duro bi a nto ankuye antoa eno ano kai o ka na antoa pepe okay enti ye be hwehwe se bre wo mu kwa nke frɛ konfo ye bi sima ye frɛ no because aduabo no ni the main you know ye mi sa ne sase ye ka ne sa eye adwuma ana enya adwuma no achi kra no wo so kodane me ko fie no wo gidi ma eno kra na ayi hwe wo dia enfo woni ba hwe wo ko wura na ya mo kan no na ka no kra fa kire me nyame gina nyame anim ne wanim me ntwa ntro me ko ye no okay me ko fie no me susu hu kire wo bi wa adwuma mu sai me ba na jeje me ama me Akoma FM inti me se nyankopon se onfa nche me de me ye no ma anya de betinam de nwunwuna me ba ne ko inti eye bone ana okay na nipa so Akoma FM okay enya sa na me customer no e ka kire me se ma me nka ba ko ne nka na me sa na me kusumi no aha inti me ba fie na me san susu hu kire wo bi na nipa sister Fidel say se beba ne sa akula na se enya adwuma Akoma FM dane na me se minimu dane o okay menya ne den o se me nsansuo ngu glass na me fa bidie ntu na me nkotodwe okay me fa me nsa mu bo na o kire me sa de mte anwumele na me ye kula before okay when you dia akura ne to no be wa cha me ya ena sina when you dia akura ne to wo na akura na ye do ne to wo na bodwo wo mu sa me de ka me pepa so se de ma me ne ye krampo no chasa kwa ne kran ne ho do kra firi mi mu akra ne ho do afiri mu eye wonu ba o oh adan wonu ba o wonu ade se sei na ne eye chef se de aye ni na ma me na ye ko to akran de o se ye to VIP ba kra na wo ma me nua ne nwa no nti ye so wu se ma me no still na nya de se ye ni bibi ya be ye fenka ne ba ne wo ne ye ko hospital mu wo akosi se akwa ne wo ye enso de ye ni na anya fe wo na akwaje na wo na be ma li jira ho me ba ne 40 days oya ma me oba ta yo okay mama me ne na ye bi nkasa se mana fe ye ntie ko fo ye bi mama
na prophet asem wa ho yes so yo oba pa we dia wo baby me house ma en se bia obi bodua na okase wo yese ni se ya antoa enku na wa fa bibia asoso a me pa chaw eye adwuma ana enya adwuma di se nsori gada baby no afa no ne di e di anya so nsori te se dia ubre dia wi akra eno anu no okay na osi owie ya no so che se de wusi kwada na no me ye hwe na se ensu no asom ebe ye adwuma sei na wusi dane no makofo ye bi nti sa dane a enane ya ye hu de ebe ye me ba ya misusu kire nipa kro no fo no pen we me ba ya misusu hu kire nipa kro ana nipa ne se ma fa ba ko na nsoso kla na anhwa na ye adwuma enti mensansuo ngu glass na memfa bidie entum na memu nkotodwe na men kasa na me pa cho abufo na ba ya ma me flow me slow maye bone fa cheme na kokoda di na mehwie egu a memfa mensa munu buru mempa ne chawa na ne pa cheme na meye ne sa anya djuma ho kwa nso no unim na mamre opakwa bidie no mu di tum ne kwa na fa da bi no ne busuru nya na pa di tum so no antwa no why ya no oni komfo nti na opa ebi a no mo ye ne ne fa ye wa mamre fa ko nso no wo komfo ake wa mamna beye ebi kwa na nsuo no woni bidie ana ebi a yem nsa mubom aposo de bia wa ne akope na glass no kwanka di go kwa mo dia enkede ye Akoma FM na glass na wo dia gom ne dia enya dwuma okay nti say na ya ba ne dan Akoma FM ene yo mo asem okay nana ya bi medase na de wa wunim nti wo de ya bedi nkomo na na nyame hira o okay enti ya ne kwafo ya bi na kwedi nkomo videos anane mate mama enti ya beda ne me ne problem woni ha ma me ne ha wo begina ma me ya da ne bibia kama okay medase say wo se ehwo no woni ha mama sister asem na ba initially ana asase no ebra mu no say bia efie na mu komo no yenko ada ne mo ansai ntu mo bayifo me pa cha se na bayi me pa cha ebra sa me hu no ana o say uniform na me ka chen say na wo ko school no amane wa hase no so wo ba hase ana me ka chen say wo ko school me kunu so kan ho me ba PSC kan ho na we so kan ho no say na wo ko school girl de identity na wo pa na school ni awale no wo pe de na o ka chen so wo pa ni bienu nyina bi enti ancha kura mi so ba hu so aba hokura da se bia na so ba na jo so tete o minim enti ancha kura na mo di nyin no ebe to ye ni mo a ya so ancha chama na office ma hu no ko problem ni ti nga sen ye ana ja na kura ni kura ni ki to mo ana ye de ko to o minim se ya ko fra na e pa chole de ewo ho no okay oba Ernestina woni ye di akra ne to wo mebo a ye ne to wo do odom gitu mo mi jo odom gitu mpa se ye nyi akra no wudin fra akra ne so mebo a but o say ne ho dra free mo you finish kura me pe Debbie akra no wudin da ne so I try sign man you finish kura me pe na ka sa nya bi ni no aya wa ye wo bi pa wo fie nti se we se obi anye bonyini o ye wo bi pa ana obi ye bonyini wa obi ye kwa fly na obi anye bonyini oje bonyini oba wo eti so pa ye nya pari nna no fa man what no amfa so nya be ma no wo se nya be ma na share no akwa ne enya no di ade na ma me she abo se tuma moto bra no no tuma tu si me ba Tiasa mama na yenko ai na menya nwie na ye ba ba wie kwa ti besa wada yenko yakwa Charistic Ventures yenko na efi ha ye she pop just anya sam ketwa na abrabo ne ya ne mun sam doso enso ye den ya mama fato ye wi ana dia ma no fa hye ne sam mama je ye wi afama no yenko na so ye de ye beton aduro esan se ewiase apomuden ni wa si eti ha ye kase ye di nkomo yi untimi ni nkomo ne mane nye ye na apomuden ne bakoso a ne wo se wunya dura anu wo hye na enei enyare wa etiti nipa di nipa ko wo mu no ubetimi enya dura ebetimi asa yade na etumi aboa
menemo ka sei enipa dodo na ete ho a esikyire yade ye sikyire yade pa dokoro nipadua no efri ne ti so kosi ne naase oba panyimu pa sikyire yade didi mu a na ekuro no nya ba mu a na kyese ne eno no ye betwa wonan se ye wonan na kuro na tu a wonsan so ne ye betwa wonsa no eno nti na wo se wonya bibidura no ohye na wotimi no nom na etumi eboa eye charistic ventures yen ene ne ye de hindi herbal mesha ye de abadwa so na hindi herbal no ne yade pa etuo ene medical body no yesikyire yade wonya bi no noma eboa papa ema sugar level no ekofom sanso so ena typhoid ena fey blood pressure ye wo high blood pressure na fey ye wo low blood pressure ni na mu se wade die enkoso aduane bia wo behunu no wo bedi eti na bre bia na doctor fotu ye fo se ye hwe de die ye nya aduane bia na nipa wo se wo de die obi wo ho a wo ye kase wo ho a enya aduane bia na wo se wo die bre bia no mensuo enya waduane nanso obi wo ho a sade ye wo ne ho ni mu odu kase ye be no nanso aduane bia wo bedi titiri ni anwanwa wo bedi eba ne sa na wontiri na mu sisi ubenya blood pressure anya ha ye be low eba ne sa pe na koye test ne ka che so wanya bia hindi haba eno ne adure wo sa wo de ye wonsuo na wononom na etumi eboa wo minimum empanyimfo ne nipa bia wono manya blood pressure emfie bebere wo makon enko na so hindi haba wo de ye wo munsuo no eno wo mko test ye eni ho biem eye hindi haba mesha afei malaria fever etri deeper pun enei ensuo no kofam ewo ma na ba kwa betwam eba ne se pine tontom pa se toten sa na ya ne pine tontom ana se ejai tam pine tontom na mom ewo mu na ba kwa tofam eba ne sa ne pine tontom gata bi da wachi a entontom ba pa ya ne asa ba bewew eba ne sa pa ubenya malaria hidi aba mesa eye dura wunya bi no noma ebeboa papa bo ho ban efe tri deeper pun eho eye hindi heba mesha we no oto akapu bi si so saa anopa ubebu mamiensa na wadom enwumre na wasa no mamiensa eyade se ebetumi aboawo afei Zahara man capsules eno ne ye nro de to so mienu ai Zahara man no eno de chese ye mema duro me ametie mentimi num bi sanse me ye ba nemom be ma wutie mi a na sebe wa ho odene ekofam enyam pamunko be ma bi wo ho a wo ye adwumadene adwuma wo ye no wo hia ho oden ebi a wuchi ka kwantempon so ebi a na wo fitamu wo ye adwuma opagya na de ne ade a wo hia Zahara man no we no ema wo ho odi mapa ye adwuma bi a wo ye bia betimi aje be ma bi wo ho a wutie me sebe wo sisi se wo tena se na sorry a na chese aye dene amaw obema bi wo ho a wutwi ka wo bekọ aba no wo betene mu entene ekompamu a na chese ne kaja enkase mesre wada unya Zahara man capsules ni be no no ma eyade se ebetumi aboawo ama ho atimi atowo Zahara man no ye utimi di nsuo edom ai na emom be ma sebe wuntimi nsode be ma bi wo ho a ya na chese ne ho sode na edene se de nyame bo mema no anopa bia no e wo sekyia wo obema na wo sekyia wo ma hunu sampa bema na hye ho wo ye bema mu a bema bi wo ho a enkyia na nya reje se wo hunu ne yakọ mesra wada pa Zahara man capsules ni bi na no na be hunu sampa wonu ma bi sanse eya na nuane a ye die no ya ye hwehwemu hunu se enne fast food anwanwa fried rice abai mema pa na to de kese esansa bema wasi so a wonya nwade ye no abonti no obedidi a eba ne sa na wana beta asisie no na echa mamman na dane mamman obu ni chese eyesa ebemu a wade agu sansa ya ne ye man ye ntimi nkasa enso ha ye pa ntimi srawo bema ye ho aduro na enoma entimi ene da na kwam na wade no entimi enso eye Zahara man capsules unya bi numa ebebo papa bema sabi bema na nsore no unya Zahara man capsules ni bia na o de Zahara me sha no na o de awo no na wano nom na atumi aboa manigye abafie ya numbers no eye 0246 348 334 0246 348 334 and 0248 569 335 0248 569 335 eye Zahara man
1 capsules and a fe hindi aba mesha ye no de twato ya mdi to apo ewie na maso de ndasene ye besan ehia biemu eye Zahara mesha ene Zahara G capsules eno we ye mienu na mienu no ye number akọ ye kan mienu bomu ene ye nom sansa dwuma edi woni padua ni mo no eye dwuma soronko the whole Ghana characteristic ye na ye wadura yɛmfa nsuo mfa nom ɛyɛ saa duro yɛ amabɔdini ɛsan sɛ ekumumwa yɛduro wɔ ekumumwa ɛna obesi wanya namu yadeɛ ɛduro no kwakɔtɔ ne fa nsuo no mesra wo bɛ nom na nso so no sɛ bɛyɛ yadeɛ no bɛkɔ na bɛkyɛ enti na yɛn doctor nyamiama ne nimudeɛ ɛsɛ sɛ yɛ infections namu yadeɛ gonorrhea syphilis bɛma wo dwo so na bɛma mu hyehyew sɛbe wɔ ba ode puwa yaw minimum ɔba wɔde 50 years a wɔde puwa yɛ no oba besia pa o wa woni mbanyina awie o de pone pede en e wo ho mesra wada e ba ye wan treat ni yie enti na e ma e ba saa unya Zahara mesha ene Zahara G capsules ni bi no ma e yade se e betumi aboa wo ba sabi woni atenka mesra wo enye yade eye o de puo bi ne ba ye a wa amana nkɔ se de wo se kɔ na atiti nku de bobale ho se enko hyehyensanum na de wo mu no de da so ho wohia Zahara mesha ena Zahara G capsules anopa mienu anwumre mienu wo capsules ni mienu a na wa bie nsuo no so mesha no na cap bi so no wabu ma miensa na wo de anom capsules no eti yedro wo yemfa nsuo mfa nom mesha wo nansa sansa ekuro enkuda wo ba wo tie mu wa fichi konsisi so e ba na no nansa na twa de aka no wagya ma hwan etaya funu no mu aye fibroid ye de sekan ebe kan unya Zahara mesha ne G capsules ni be no ma enane mogafin enti na sa dro we ni ba pemfo ntime num bi esan sa wo ye pemfo na anom abepon na obi a wonyem no wonom anaso wo yo ba nko ade a mogafin bi eta na yase ne nane ema ne ba besenko ema ne nyina mo fra doctor awiai wire ready ya obetie mu de na etete wo ofre ne na one ne kasa obekire wadure wose woto ene kwane wose wofa so no nom na etumi eboa wo eye Zahara mesha ena fe Zahara G capsules me sa de numbers no atodwa bie mu eye 0246 348 334 0248 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 Maa Akos yemro no so abusu ba bia nkranfoni na mo pedo do a mo nko kaishi drag lane mo benya dodo bia mo pe bia kumasi anso mo kewu ya krom eye kejetia mo benya yenro no Zahara yenro no dodo bia wo pe bia ne mako wo benya bia to afa drugstore bia bebowura wo bia no oso pe Zahara fonro na esa gonorrhea esa ode pua no ye beyi bi ne de ama wo ana se Zahara fonro na ma mema sisimu ye de no ma mema hoode mo mutimi de adwuma no eno so ye beyi bi de ama wo yenko na ye Zahara man capsules ne kodwa so enso to me ne wo kase ya shoto ebi ni ho ne mo free chine kono ye bi bebe jaso eti na wo kono wa nya bia ma ne ha free chine kono okwa ye nuro no benya biato man capsules de kodwa so enso mema ne ame ba na kama bebre sansa wo ka ho asem bebra na nipa no ato aguso ai nti no monko pebi nto na enti memoamo nyame ensha papa menu aba fefe charistic ventures and the Zahara enupa no wade aba okwa no achi doctor ama me wate okay me da se papa yensan mrefie biem eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no mesemani ade na so ename ankasa no ebi afa me ho papa ye Fidios me wo question ba ko bibisa empanifo bi ubebi say wuchiri kokwa wuni ne ma ade na wuchiri bema no na ne ba ne de oso beje no wo fa ne ma abusuafo ma me mpacho nya nipa ba kasa gumma me enya nipa ba akofo na ewo ya fanu ni nyina na ewo ye se oba ne bema na ewo wo mo bo wo wa ngo bi ma me wo de ne oba no ba na kura ye wote wo mo na so yi de eye wo ba no ne bema no boni ni no ho Akoma FM ono wo ba no no nim ba bia wo besoe boni ni ho okay ena asade wo se me yema ne manya amana anya me bebisa me ti me yema ne nata mo no so no mo beje na eye ya me de ne be ma wo eye school ni pe
school ni painting na bia wo chiri abrantie yi ye wo ba kan ba me ho sa wo pe me ba na me so won twa na me ba ni nwie school na so wo pe na o meye ne ho ade wan te me kasa nti awale no mu no one me ba ni ye bibi kura na me kan on te kasa no nti me pe ne me ba na awale se ene wutu ne fo oba oka o makwa akwafa ba de mu adi no mu ni nkode aka no yensiesie ne mo ho ba videos mame saboy ne so obe wale me ba na me de ne ma no na wale asiminsi ho da na chese wapo ba no mapo na ma wo mo wapo ba no mapo na ma wo mo but say na so ka say wo kranka de ne beko de wo ye ne de na ase ye ane de na kuma konofo ye menye konofo wadi fi watsem won tell to be 24 years so won se me na ya no me ti u department me na we di lata na say ba na wo ka de che sa wo fie wo ka de che sa wo fie ko man tam ko ba chi o ana me ti ya ko me chi na papa ko ye fie ko di atama ye me wo ye peni o me di wa na papa me di me ba fie o me di wa tam papa because bubu mo ho anka mo kampo obi ba so fie what the campo no mo kampo obi ba so fie ma me wo ni say every monday ni me ba ni na ye fie da wada boy ne ho wa no wo so obi a wa wo ya te na se obi a wa te na se akwara no ya ne nada o se ni awon mo nya nai ana wa ka cho so ati boko so ati boko enu na ye o ye se kan ni akokọ nada ana petro so ne matches nsia da aha sabo wo ba no ye se captain wo ye so timi na she ba ko wonya 3 months what boko wonya ti moko we ni se ha bia nko school na makoma nto me ye me ba ni fe bia na ya ma no wo ba ko kan je so me hia na me ba no ma me o me mo pe me ba ana me oba ne mo no ho so a me so me ba ho mo no ho so o am dia ewura ba papa bi na ogina ho no ewura ba papa bi na ogina ho no ewura ba ko school bi awie enti den enti mini madam ayi usika we nti ya wo 3 million wo 3 million oye penintia wo 3 million ni ye penintia oye kama ganga mo na dabio usa fa to kama ho bia mo me srebo mama abrewa to bu ase me srew madam bra nie no nie mama ho wo mama wo studio ha mama sister brother baka wo dia na me no onatu ade akura no omumi enumra dia ni wo munwe pobra wo mumi enumra na ya no omunwe na momra mu ay betase na yenwie ana wo munya to kwa no me pacho mo titi wo mumu Akoma FM mo titi wo mumu ma me nesa mo ne so ma no ye pia wo mo no ayi Stephanie mesrawo ani die kwanso kanu kra kire me wate modi mojafra na modi mojafra ye ko hwehwem ne akasa modi mojafra medi mudwuma modi mojafra ene wo no ma me be kofie pacho me kofie ene me pacho mo ma me tie de nkra yi kan na munya ntokwa bebrebe na afa na kra de mabre woni wo ma me be kofie pacho me ne nkofie woni ne nkofie wo kwa henefa wo han dan me han dan wo han dan eti se wo fie a wo kwan me chechele wo force de wa se taxi ma kofie wo kofie na be kwan watumi abo me dia se woni me dia me nim dia me kofie obeye woni me wo ma me no wo so obeye dia me e ka che me so wo so de na ma ne ba sa o Akoma FM wa so de na ma ne ba sa wo kofie de che so wo kofie bia mo abia me ma ba dia akola no me meta mo se dia meta mo ade bi no me kofie obuwa okay wo kofie dia wo ma me ka nyina wo da so pa wo ba no dia wo ma me ka nyina wo da so pa ba no ma ene ade wo ba house ma
Sa me ba ni se wonya boy no. Me ba ni se wonya boy no. Na se o hwe so nko school no obedi boy na chi a. Odua no ensensa no. Ko ma me won ya ntia kran na ko school. Me nkoti na honum school ni me ko. Why na be hwa wo? Why na be hwa wo? Any case die edua ne ensensa no obi enu. Why na be hwa wo? School no why na be hwa wo? Me friend me papa. Wo be friend papa? Ah me friend. Wo papa ben? Me papa. No force say neighbor no ntina. What tin nyina on foaso. Me papa say me friend on foaso. But on papa say we need to ke friend ntina line so. O papa wo ne pa wo ho. O papa hwa no Maa Akos. Am dia papa hwa no me de ne kwa wale kremoni we. Ye kwa dani dua ne. Me de ne kwa wale kremoni we na am dia wo 3 years. O papa hwa na up till now. Okay, mate. Bano. Afi na wo na obetele nsemu. Wo ma me say. Hwa wani so bia. E mo no bia me say wa kwa ne shenachi. Me say bano. Wo ma me. I say one peneso. Ene de wo yi ne nsa. Me pa cha wo ma akra no Stephanie ene o ma me akofie na wo gina kofie. Pacho me de me nka so oni machi nkofie bye. O ka che me say me mpembe mitna me pembe bi atna. What me say me pacho sigina ya wo ya be ma. Wo ma me say one peneso ma ne Stephanie ntina de asie no. Enu ti wo be jai Stephanie ne mo no ma me akoni fie. Sigina ye asebe ma. Pacho de bi. When Stephanie mo no ma me akoni fie. Papa, mom na metra say. Stephanie, would you try me Fidels? Akoma FM. Fidels, sister. Mo try me. Eye favor me scientific hospital. Favor me. Eye malaria draw when mo 20 minutes with Tiffany na dwa wo ti dwa wo. But mo dia na no me favor me. Yade bia ha wo bia no. Me so ko scientific hospital. Dr. Mibonsu. Wo be show kama MRA fidie so. Yade wo beto so. 0277 001234 0277 001234. Kefo so travel and talk. Emiane kwa nkuno. Kefo so travel and talk so do to kwante bomodi ande kwa nkefo su. Ye wokumase emena. High tension wa fra 0241 1697 74 0241 1697 74. Daniel Ben Trading Center. Daniel Ba Mr. Drono kwasem sa Daniel Ba form drone de. Eye kama ye wo Daniel Ba Mr. Daniel Tone Ba Mr. Daniel natural capsules. Daniel Ba ointment. Daniel Prostate all capsules. Wo de wo kwa ubisa uchechire mu ye Daniel Ba Trading Center. Ye nimro ye ben wedra ye de be ma wo ho beto wo. Mr. Ba Fred Mensa Ba Samenko Apidan Adom Chemical Santase for 0273 392877 0273 392877. Danny Eba, ye were Aston, Robbie, Danny Farmer, and Buffy Pam. Grofan, your Grofan, Dr. Grofan, what the cocoa, and I Grofan was a drodiaba, Eba married there, ye Febemwega, what they banane, and Sadia Dentinimu, Waba will fetch a coba ye fine, were there by ye fair, who by ye bromkama, Nemo, a ye Grofan, Heberton, and went me at the year. Mr. Bakwalanak, Asham, Smadabo was a Fredmans, I pedant purely chemical Eba shop, Miss Oyakan, and I'm watching a Toby, Elton Cotwood, Grofan, no. Moja drop the moment for 0244 596 532 0244 596 532 on Chia ayo tria ba pada na nekua ko tria na Pastor Julius aka tria na Evangelist Esame wono so aka wo tria me so ba ko tria wo bi aka wo tria la tsa ayo wo tria he ba pada no eno ana teso ai ba bua pa oba ne ba ma twa no ansuo ne fagum wo wi abono so de wo bodudu eno ano no kwale na emro Mr. ba Fred men Samenko wo benya bi o he ba na famase so bia no me se wada Herbal Center, Divine Hope Herbal Center, Ocheba Pada no, Divine Hope Herbal Center, na deba yo macro, Ebusekru wa junction for 0591565557, 0591565557. Number one sanka be fly away. Yedini ya wana msa ya do fly Korea, Israel, Dubai, Qatar. Near do kwa Schengen visa near the amount. With the birth certificate, passport. Nesu ye fly away travel cost or say. Ya do betu kwa. Atonsu a inside bon sumni ya wo. Friends 0243 42 12
15 0243 42 12 15 Roma for the drone your friend Ajimi Eba Mesha wa poso awututu ewu no pem ye wuti pa wo who go feature what ya stroke spinal cord no wa ya se ya Ajimi Eba Mesha bedu office aya no yade we nyina mu wo ko heba na famasi shop bia mu a wo se wo pe Roma for the drone Ajimi Eba Mesha fresh 0243 1159 48 0243 1159 48 ni ekọ Glozaka recruitment agency eno no yese ye pe bus drivers awukra lasisi anasa F e wakata 3500 Ghana cedis and ye de betua wakaba some ye wa hene makokobe 18 mo junction free Glozel was 0552 833381 0552 833381 energy catering service ye ena yese brane enu awadua no ma wed no part wa dore we ye no na jesa bibia ye kama both local and continental dishes ni na no ye dua ne sofo mo Erican Katrina na ji say power brama ye ben mo chronom main station macro traffic light na sanso na so me macro ye ne go filling station di hwene mu fresh 0243 367993 0243 367993 happy milk we dey lactose free enu tin penny 40 minum ye twa milk na so betumi anom happy milk sanso na nkwada no ye se o wesha wo tumi no milk na so happy milk de nkwani nyina obi etime no ye nyitwi nya doa calcium potassium iron and vitamin B2 and B12 ni nyina no ebi wom friend 0558 208 630 0558 208 630 na je happy milk ne bi na enom na bibia nya kama ene eye sugar life family party e wo Rotary Park sugar life family party eye nyame ya adoma memni de di animu 4th December na ekoso e wo Rotary Park sugar life family ye ne general tonic concept and afei ene ye de Ghana party in the park ye de bra wo Rotary Park memni de di animu anopa nondu ne fiti ase anyumotofo na afei so wo mu yisini bebre na ba wo mu ani ka hotel mu nyina baby amana do ne Dr. Drew nana yabua wonu nyina live memene day e wo Rotary Park ye free screening so e wo ho eda no ye be cha de sanso na games awodo no dodo na be koso nti key face club schools churches associations no mama modin ase wo bia be bantentem eni mu ya no abeto ticket na ni ate so home na fe ye de ma ne bo de da from empanifo 20 cities enkoda 10 cities ye sugar life family party e wo Rotary Park bomadi ana bro kumadifo anu na ye Saturday ya anu na ye Saturday ya awofo mo fa koda no obi a ye nyina ye kwaji ani wodi a wo ba no pa no ndu no a oba wo atete ya na akofi wodi di me hye wofo a wo me ya na akofi ya pon eyo no obi ani asa we ya fan te yo drop ya ko sisa wa o tu sa fele ba wo ba pa ba omumre take it ni bi ye nyina santai enu ti so penche mu foforo wo de me de ama wi mu a 0240 642204 0240 642204 na 0542 051 453 bomodiana efresesia na yanko Pastor Julius mame mu akwaba na menka for say ye panel discussions no Jehovah Medical Center na so asene atenka powers eye feelings Dr. Chasansa atenka obano nya atenka be ma no ne nya atenka ye de hiem adumi sampa ba bia ewu Jehovah Medical Center na de atenka power capsules saba 0591 825365 ye wa Paraku Estate Atasmanso Pastor Julius mamu akwaba na nnakwa mamu akwaba evangelist ame mamu akwaba okay any maybe afidie nim dia mampa cho wo bia 3 minutes one ya let's go o ma Teresa me de ebi kwada da we neba dia wo kanyina no as dia wo kanyina na eti free for ide na da so da class na ma ateke ba minister chief o ya ntune gese ba so otie na ni age se na ma dwen wo se odo ni akono de na ho de eya akono wo mu de enye odo eya akono enkran ni enu die I'm telling you it's love it's lust entina se papa no nyina obo odo mani bajimi odo mani bajimi odo mani bajimi bibi donye ana ejimi akono wiase papa ya na mo sada ma no den mrewafoi sa o do mutu den na de chemuku mo hwe Stephen na odo won den na de che ba no ha
na na tua ne Maa Akos ya mutimi do ya o se tutu ya Facebook mbra so wade ntuma material na ba ya wasema wade ntuma no de ba na ye papa asem bi obekabia na baba ye defend be man o defend asem bi obekabia mo ye mpanin for 30 years for mnantie ani mabawa mo mra na mi musam mama no kwasem pa ne se bano ne life in danger papa kuna ma wu komu no ya twi ohene na mu okuru mu abo so de ne ba yesi pampim na wo bisa wo mo aye adwuma ne se mbajo bia me koi ohojo na se ojo a kamna nte kuta nkonti ba si pampim se ya de ohene ba se e twi na bo so bano me tu bano fo mama me tu bano fo kire se mama no ya wo na ode kasa no ano ode kire se mama no kuta tu bi bia kura na se bi mpradua so obe ha se de wo si awiata so obetuma ya obi bana obetumi aye obribi amna nyan ma obia woni ba ne ba saso so opeba bi de gina obia peba bi de ba agina na maami mi susu sai opeba bi de ba na agina mama ko akwa na faso ne maami kasa na ense da nye de ase obuo bi nim na question mark o de na maami no ne asetena ba na wo mo ntemta ma ase ne ba no me pese me busa me maami se ayi bia ba obema ne be mo no opebo no ena maami ne preso no na decide na oh mama baba de o mi say de o mi say a mother is a mother so o pe be ma nimpo mama utimi jama mama bi ka say me be say me mama nyima no say e de enti no on pese me ne be ma ne betena me be say me mama obisa 3 questions 3 questions so enti akwala no me sere no mra fom na say de ya kan mama e beduru ba bi no na be ma ya ja wo na afi wa say me hu yanka mama we ni say mama mama no o hwe ne hu ye se nyoma wo ye nyina no ma bia no nkuta be ye bia no nkuta tumi bia bato obi betima boni be ye se ne wo mi amanfo me ha pre ha no mama nya wo nkuwa na di ode ne ba pe na sin 20 akọ enkrofo hwe omma de omma gina ye ma anso omma fa sa kwan so de wo ye ne ye da ma wi ana so mama o ba me na sa o te tre anyanso ma aka mama aka yi o kura o sa ba mu ma enti mama no we mama aya me ya se o pe ba bi di o ba gina na wo fa kwa bone so na gina ye he o ka che se bibi we o tra we mama no se bi mpradua o ye ni pate obi o ba je o bro aka yi so ba no anan che kire o e kire betima ba se ba no anya ba bi agina ma o be so o che se o de ne ba si ye ba o tie ni kasa mu pa e bo no hiya na wo no so ntia me da se so by my Natural Health Center for the Akoma FM. Probia 3 a treated sexual infections and into oba obema omansa enkabi na femika so de any oba wo de hura kosia kumanuma e wo aye yopo novel the parkapses so etutu kokwase I feel Natural Health Center bomodi aneko wapomude ho semfa kodan wonom I say Esther de Bengu Shepherd Junior High School for 0555 902989 0555 902989 nana Mako Koko and obi Koko chen we then wadwo anade madwo wo fra me just anade me da form me say eh we de onya ye kro obehwiri yato animu ho na ono abetena se wa ye ni nyina eh Mako eya papa me ginam se baatan eya se wo baba 16 years ade be ma be wura dem na wo be ka kire wo se me pese me ware wo pese wo ware ade be ma twin eba se wo nyame ehun mobo wutumi fosika wo be twa mu mienu nyina atie gu ho eya akoma seye nanso so wo be ye ne dan yese ma akora yi nkoho wakoho aboaten aka no wo be ye ne dan sese wo be ye wo mu mienu dan iti sese aye kasa kire eni abotere eni akrokro ade wei se wo ka ha ade wei se kote na wankote na twen e ma ne de ne ye twen e ma ne de ne ye kote sa ankote na twen na chipie zama kase na make kan kuma na ya se ba chomo obi ha no na ne 3 minutes so mani brabre no na sa ankote na twen na ntwen na e de ko bosu se kim asam na ni abie maame wonya maame biem papa wonya papa biem dia woye no enkura na hu bie sie
enkura no enu bi no omo ye enti sese de wo be ya ye kakra na say hey me na mani eden me na me de me ya oba me de me ya oba akoko ni ye mfa nka hwe okay enti mesira mami eya eden na mom this time na sese wo gina ne ba na chi na wo ye bibia enkakra na say de wo si ha nani na wo tia mu na wo peja ne nsa na wo be mia bi kwa beku no eno enka hwe enti me de afutuo we ofa e ba boa no wo benya ne ba na mom ne ba no Stephanie enaya ma ne nko na ankwa chena wo ni ba ma na chi okay only Bama na chinkwana the first one mama only Bama na chi when I on wade Waterforce Drilling Enterprise and was we institution and say individual e bia na pese ye betutu so ye bi well ye bi e wo fie edema wo ye ne ba ne hwa asase no a ye hunu sa asase we di aha na nsuo wo aha ne etu obenya nsuo aha na nsuo no ba ye korogen na je say ye to dia ma wo Water Drilling Enterprise ye tu nsuo ma wo wonya problem bia e wo ho enu to obi a wo pese wo tu nsuo ye tu say de say pipe ran tama ya na twa etu tu nsuo no a wo wi na de pipe no na de siso bayam ene 24/7 nsuo no wo ko chiri ya na ebu the Waterforce Drilling Enterprise one mo ene be chesom be drilling nsuo no e de ma kama wo ha bia ne ebo ne susa wo be hu Waterforce Drilling Enterprise e wo Bawro new site ye wo ye ni Nanya B Herbal Clinic and the what down Kromo Baro new site Yani Naya B Herbal Clinic and the what down Kromo I just saw and it's a Bomadiana Fire open so to your friend 0246 26 5707 0246 26 5707 me fiensio one more bedroom me and it's been my juma one more year evangelist mommy memoir biem amwa and nadia wa papa tete kase so na fe ntokwa na afono fe de na afi papa na mi ohun ni nyam se na asu ya kure mame asem na aba no 35 mati mame be da se aya niama mienu okay papa ya mame ya wawo eba bay kakra ye ka kire ni se onya botre pa time na was wo winning ni ban ni boy Akoma no wa miss target no asem ni see ye no batai fra wo ba no fra brantie munim se mu Akoma FM baby amami baby ankwala na du sese na aya krokro se wo ya batai sese na wo ya wadwini se wo dia ni han ni be control ba wonya koka hwe obi timi ma oni ne boyfriend there ye ba buru ni parents eti ma me ye ba sra onya abotre pa asem na nya asi wo ye no hwe nya yi utimi nkumu baba no obi ba no so kwara utimi fa nsa nka no kola keto ano so kora wa ya aban dia wo toto nsa wa hayi na nka kola yi to fo ma kema presi fo ache ti ba sra onya abotre pa asem bia no aba wiase a yemfa Akoma FM eneka nipa Akoma enti na Akoma FM bae nyame nhira mo nipa Akoma pa no baby aga ni do akodie no mama na wo kan se me yenhwe the other side of the coin se bi se mojafra bi nkomu a because asem na no odin me ko be ma no so efie no wuram ya two gate yes ya ma wuram for so two gate no wuram na no wo e na wo pe wonu de gudanim ante ya tum no wo sofo wo na wo pe ma me ni se wo fa de ba ne maw ba no common sense fa ya adwuma okay che wo ho na ko tena wo ba bi akola no wonyini a oba hwe ne papa nokwa oba yi okọ wie school a se minim senchi na wo twi no no e na wo te ne ho na mama first intercourse ntwide etu wani se onye bi wiase biaw enti wo wanu ma sembe ma ai Stephanie akofie wo kwanti lastly baby adena Daniel fa no wo mu mienu nyina nkwa is at risk okay bibia Akoma FM mami said that ni esi abre no
ɛbɛyɛ obetumi ayɛ so obeyi akwala kwankwan firi hɔ sɛ akwala yi na mu mienu mo pɛ no enti yɛbɛsrɛ munya abotrɛ ba no maame ne ninu aba mo ba na akɔfa aba yɛsrɛ mo munwi ne mo ba na akoma nkɔfie na ɔnte no again no so nte no nkɔ na asomdwie emra amen. May I say evangelist Samuel ye Sugar Life Family Party e wo Rotary Park near the Bremo Kumasefo was say kromu for my ye ready na he and ye Sugar Life Family ye ni general Tony concept ye the Ghana Party in the park na Bremo me de dia ni mu ya e wo Rotary Park and ni golden celebration ni mo anopa no do till you drop till wa wo bebre na fe wo bekore e titopi ba Dr. Drew Amrado Hotel nana yabua Akuma wudu eni afoforo bi e wo be ye nika e wo be ye bofrete ewo beye butu se bontuku menya se so menya enu timi se woda bomodia ene o mane abusua ni yamutu mase na mo kwani akwaje ni nipa so yome free health screening ebekọ so memini de di animu ya 4th December enu ti Kifit Club Schools Churches Associations ye nyina ye mra na mo ba mesa mo ticket ne de mo meto no and time before memini da no ene ekina ene obetumi akoto kina obetumi akoto efia da no akoto ni ate so hum ni de ama mo na mo bewramu a empany for 20 enkoda so ya 10 Ghana cedis fofola 4 ye bedi agro bebre afa achade eda no jese ye be make you dey no a memorable one enunti bomodia na ebra friend 0240 642204 0240 642204 and now 0542 051 453 0542 051 453 Sugar Life Family Party Rotary Park 4th December memri de di yanimu ya ebe the rough enunti ye twa nwaba na ye ba yesu ye ba bagie ni bi enunti wo so ye bra 4th December Rotary Park na bagiwani ye be kwa homa ne so Amanfui Maria Dra ye bo hu dawro anytime herbal mixture ma ba chompa so obisa ne mame oni e ka mabisa no hamdia ekwan a me pesa wo fa so ebeye awura ba bia la me de me kwan wo ho me ni bi momo de nanso omisa amade abla me nka se amdia me ma me ni bia me se amdia me sro twen da sei me de be ma ma wo hu boy no Akoma kalanta kosua ni koran kama hamdia jai veli gu wajai sala ye wajai entade tenten she entade ben wo she ma ada no so okoye niti nika bi e she me ba na papa tia no no me ja me ba na ade obi de ko club kla wan mo nyam se me ba no eda ni tulum yenya me ben no afisa wa hu Kristo ni be ma na Kristo for so mo she entade she wa mu ma sabi ebi mo she Kristo ni ba sha tade a eda ni true ma ono won kasa eye wo mamamle yeso nya ya mamle Muslim nya ya mamle enti me penesa ekra no na asoro no mo she sa me bayi adie askase bie ni ho amene ne tena ye maka akere na watie fine enkwo wakọ fa ba ma bisa boy ne say owo ye amdi awo ye wode emu konko ba ko asifie hoda wode bidie boto kura se ye nuansuo ma akura ne da ene no obedwa na ni wa be fele me gas ama me da se ye mfa nuansuo ma akura ne da pampers se na wode aba ho na banche ne bode se na hamdi awo ye wone na busuafo so aba me fie na mo fa fufuo ni me de men kan wo mo bibie ni ho a me pe ni wo wi ase oba tan ni ma gusu mpo mo bibia me pe wo mo hwe wo wi ase na se bibi no mo de abo ono de akwa ne boni ni ho okay nyame na de na ba na ma fine hamdi awo ye metimi akasa wo ma mehwe ne da wo bebi same sa adentia ma me ne ni boy we nua mo o mo hwe ma me ko adwuma na papa kwa adwuma na o masi echi na o ma behwe akwala no enti se me ba na wo ma ya wo nhwe me ba o mehwe me se bi o mo ba na wo popo bi anim akwa na oti woni mmua de na num kasa nya de ba ko wiase a wo ba ye ma me friend phone so na bia me kasa bia hamdi akọ school na teacher frame say ni teacher frame say
ye be school 2 weeks ni hamdi amaye na me kɔ report ka ye kɔche na me kunu si ye nya papa ni situation ti fidos me si jai na me say abu wo ya wo si fidos obi so sai ma de na me flare boy na me say bema me sro me ba ne wo ho amani nko school wo wie ya no ana sa o wie no boy de edi matam no wo wie ye o mo beto akola ni di no ye nyina ya tena ase ya no asumdue buom me ka de ha me ka kire abusuafo ne se chopa na akola na bepa me no oye me ba maje atum bet 1 akola ni so eni ja chimfutulo 2 me ba no mi bunkotodwe wonani mesle no ade efe ya mefe oma me ba ni nko school na da che me ni ho a me ba na ti me de ahwe ni nchilima o de ahwe me nuanom ni nuanom nketoa 3 so obe wale me ba ne dia obe fa me ba no onim se me ba ne ye muslim onye kristoni dress ya na me ba ne dress no oma me ba ne dress sa na sadachi akora ne wie school no so wo pena ba bia akora no wadru ni mpani mfie so ba bia obekọ bia esoma ope e na wo kọ ma ya kan se wie wo wabusuafo nyina apamacha wo bla wo modem ba ne wabusuapani mu nyina apamacha ya kan bibia matu atwa me kwa adwuma ana omo frɛ me sɛ hamdi atama akola no e de ne koja ache me frɛ hamdi ade na ode akora ketua we ene namosa me mpasa ade no o se me de ne kwa akokyele ne nana na me se na yanka nkyere wo se wo na nya sai boso me sen na wanya boso me be mienu mu honom no na me se hamdi ye ka asam no me ka kyele abusuafo ne se wo yete wase ana me bla wa bla pa nti me mpesa boy no kra ne wo beda bi me pa boy na chose be ma me sla wo ne me ba ne dade me ye wo no wo mpe nti am dia idas wo be ko ja achi wa ka kire me amese ma daja na me nua ebe se na daje obeji akora na wo de akora no akoma ne na ama ne na be ma na hwe nfise ye wo ne na be ma ne yale nti wo hu ne da okay second one sakula no ebe kwo ho a ye ka hu bi na akura na ekọ na third one so boy ni yensi ne kwan wo ye fie bo a wo mu ade enti na wo teteme ti se ya ka bibia matu atwa de a ene boy no eba esole a o mele fie na o mela mehwe akwala no hamdi ade akwala no ko ya me fle no me na me fle boy ni bisa me say enti se me nya atam na mabusuani bi nya atam enti me ma ne ba ne mafie ho ana me wo hono ma na hamdi abai ma wodi akola ne baaye ne Saturday na me hu sa akola no me so ni mu a enkoye na me say hamdi a Monday akola ne beko weyin enti me sro fa ne kɔ uwi a uwe ni wi afa ne kɔ hu doctor na fa ne mame mekwa adwuma nti me nua bi ti ase o de wana hamdia enye moye ma me nua na ba me fie saa kwa boso me miensa ne yenja hamdia mu da mo na mo hwe mo de e kwa mo ne hamdia gina okasa kwa mo de na wa ble nyame okay hamdia ho na so hamdia ehia no ye ni bi de na so de akola kuta kakla no wo ma ana me kansa moto akora ne din wie ma bibie ntwa mawo entoma omde beto akora ndi me yesa me de ba me refie erade ma da entoma ba no me amewo kumasi dom eton wade me mfa pam edwata de fo mu mata de so entoma omde ba ye pamachisi so ma ye nyina ye be hye wa ha de omo ba be omde beto akora ne din no entoma Roba ntuma ya ye twa no wan ya 2 cedis ye twa no wan ya de say 2 cedis mama eno omde ya dan eno omde beto akola ne din se bia de o wado no me wi na me fra ham de na me se am de a me na me ya ma me na me pa de papa ma government say na mato ama wegu wardrobe entuma papa say na mato ama wegu wardrobe lazy papa be ye ko ida lazy say na wo she lazy 4 million 5 million on pa boa ma ye ulezi yese ne go wardrobe so obeka no kula and chance be na mento makura ne se nyame ya na do no wie school no so wonko biem a onim ne de twlo me ameya ye flood ya ma no otama akula ide ne koyo oba wo yale mebo na santoma no a wo chese ode ba ye enu kuma so moto ne 2 cedis ma me se wa ya de 2 cedis ko abe plenty so
wɔn de dodo san na ba he ma wɔn de fufuo baako sika de mienu ana wɔn de yi togo made mpaboa mienu bi shame ana wɔn de akora na edre atade ode sɛ oye kristo ne yɛ kan sɛ wɔde bɛkɔ asɔle ɛno so mienu mpaboa baako ana wɔn de baaye na una hu ne sɛ bia togo made ba de bia wɔn so mpaboa togo made school for no student ni ko school a wo mo hye ni bi black a wo de ko church ni bia wono akora wo mo school mo hye bi eno otobre hwan eno otobre handia me ba no handia we me ka kire ne sa won we me ma ne nye me ma ne frefra lazy ne ntoma because akora ne me gina ma na to school so ma me kasa wo mame amasewa owo New Jersey wo se ene Jimaima udi wa woda enu nti wo mame amasewa won fa kuma mu nsam dwumadi ani agro happy birthday Jimaima happy birthday pa wo mame amasewa mpa fo bracket New Jersey wo se nyame onhira wa hwe ba no ho fe tutum se yuo kama wo se nyame enhira papa no ma onkwatenten awo mi amehema papa bi mi ma Jimaima nyame nhyiraw nti mama yama amase Jimaima happy birthday mama wate nyame nhyiramo ayona pharmacy area one minute the impressor capsules no oil laba impressor capsules no nompemu adwuma nompemu yaw ni nyina be ko na de oil no so twetwe ba bia ya no ayona pharmacy frey no 0243 123 224 danke ba complex yen ene e wapeche number 2 ye Ben City Life Hybrid School and Tabora number 2 ye ne shuffling station di twani no ye ne de dank extra keba me shaba etutu sasabora wo kotodwe usisi wa aposo ene wa aposo ye ye nyina efiri ho no enu ti fra ye ne energy dank extra kama sending one dance ni bi was 0266 593330 0266 593330 ye kwa o mane so ne ye kwadi nkomo hello we de ba bia free ba te free je wa me ka se eje wa boni town ye nko why na wasu waje akura no mane maame no ode na ade ya da se wasu waje akura no mo maame we de ne ba bia free mini aba papa bi ye mini be ma papa bi yan kwai mini aba papa te ni kromo asante ma pon ko fi ase no tankoji mini aba ma no se bi na we bi e wu komu e ko mo mpima ewura femu ko ware we jama me dole na me do wa nya je ya ode ne kwa to chacha me da se ode ne kwa to chacha we di ne ba bia free ni mame akofio to brosio ba papa bi ni ni aba ma papa bi yan kwai eje tutori opo si me no mame akofia o kala na to so mame ntia report si ko kita ta papa fi e be papa ko ndemo bi ami tia akofia no ka sem trese me ma me se bi impredia sa onye be ifo na se ni be bi mewa ni se di pele plesa ye ntia me ka ni si se bi onye se bi e ko ndo udi abo friend se ma o ka e bi aba so ba o do ba no kono ata no so mpe ho ani akofia asunge bu e mu ye o e bi ma me de u pia pia gwa ko u be fun da ko mo sikani e bi na so nje ni fie je de ya so ti do ko ta se bi impredia sa o yo ba ku ko ni a o lo lu ofie ide ma me akofia me ka ni penye prefa Akoma FM se be ni ba de da chintia na chere mo se ko ni ye na mo fa ka ni ma be ma no o ga kora no ma me da se nyame sha we di ne ba bia free but your friend me ga everybody else merci yanko me ba ta ma me no go digga thank you be me ba ya na ko da V8 ma ko be je no o ti won on hwe ne ba ni ye ti na we nyina afi no me da se nyame sha pa we di ne ba bia free went to me anyina so we di ne ba bia free ato me ka te fi ma bon achen management ni nana yanko de wa sinye duma pa mami je no woni se em ko da won yan ko da 15 17 won yan ko da e di se o pa wa di mu mami no papa ti yan kunu so na boy you mami no papa o se anya ku se go je so ti ti ba da wa ya man ba am se e yi di wi ni Akoma FM da man ko ka je de bi e ko pa chau ko ba no a no be da bu se boy pressure no wa de mami pe se le ban ko school me da se o person e ban ko school we di ne ba bia free I'm talking with friend James na to ye ebu akwa se pass yo yanko me kwasi me ma me no but ye we ba na ma no
yɛ wɔ yɛ yɛ sɛ akora no pini yɛ bi ɛno so yɛ sɛ akora no kɔ no akɔ baaba akorɔkorɔ ɛna mo sɛ korɔkorɔ ne ba no ɛne saa bɛɛ maa no because ade a wɔ yɛ na akɔ sɛ yɛ sɛ no na akɔnfo sɛ akora no kasa kora wɔ sɛ ɔnkɔ fie meda se akora no sɛ ɔnkɔ fie odi ne baabi afɛfiri wodi ne baabi afɛfiri nipa ta yɛ sɛ mi meba me kasa firi nkɔkɔ yo nkɔkɔ bɔ ne tɛw ne yɛ nkɔ nipa kyɛw yɛ maame no ɛwɔ mu sɛ ne koma aba deɛ nanso aban ban bi wɔ hɔ nom a ɔmo tete yɛ ne nkɔ yie na akwadaa no nso onya ntoboaseɛ san sɛ yɛ dan a ɛyɛ ne maame no meda se papaapa ɔyɛ deɛ ne maame no wodi ne baabi afɛfiri me first ticket course okay yɛ kɔ aka sɛ maame no sɛ onya abotrɛ na me a me no kasa si sɛ mitumi wɔ bi me ba no wɔ secondary school obi ne na wo boso mi esa sa ebi mba but maame no mama ne mfe gu fo nya ade ebi ne mo bi a obehwe obi da ase nti onya abotrɛ mfa ma ne ba no na ɔne ne ba ne nkasa ti sɛ me di ba no na me ba no kɔ school nti onya abotrɛ ma boy ne ne ba no na ɔnyɛ de ne solve problem me da se wodi ne baabi afɛfiri Good afternoon. Maa Akos. Good show. Dear, you Juma. Okay. Yes, Remo. Get him, I know. Yes, Remo. And you're on one hour. Akoma FM. I could down the baby. I will call you. A hundred more, and yet. Now, say, one of what the play is so radio, so even make you. Who can support again? I bet man what to say. Meda say within the baby afɛfiri okay yanko Baka so please you to no this young and no of course see no of course you see no them the same them one now so first is by a number one for and now what's ama case no ahenda saba so obanu manu ifiase ewa bia no so anya aba ne sa e wo se manu nyanto boase ni na akokora de ma ne ba no be tiamba obeti ase no medase okay medase pa within the baby afɛfiri when to be anyina so within the baby afɛfiri menu aba ma yankɔ Major so a champ of Bluffing Kwamo Highways. Hello. One is the banner. Almost a million will be on the cow. You best say. I'm going to one question for me. I think I was doing it also to back of one. So, if you want to die, I didn't want I don't know any question. So, Colorado, some Colorado, I thought a few years. Okowalia. Where again, walk Meda se papa ade no akwa ye champion eye kwara mini nua ba hwetwe nkon obapa memo ha mejo so yankwan rade yankobo yankwan total experience na we dey ye kwara experience we say as I would drive na traffic catch na no kwasam we need experience I won't me nko Akoma the experience I saw my chachamo near my cover head mo back on my casafidi so and then so oba de no waya de so amamoja e de afisane wo me no mu ana ye de na seda ye de bema no if you say abring na oye na do ye ho my da minim say jidi nimbi aje be so da say amen moti enka ekeje about center for na so ya 12 da ye ba sebio ye ba ne say ye say ye ho ne teyen ena afi no ye ba ne say ya ye say sika ne abu ye so ye say enima de de sika ne eye na dada no ya na enipa pomuden no ya ne ehiayen abibia me ka say nipa wo apomuden a no wade nyina ya no ti na ye kenje ba center for yakwakofa enka no dudu na ye na nanom ehhehye no no ye de afa abefo kwan so ene ye di enupa akukuda mienu ye de aba montene ye wo time heba mesha ye wo KNG heba capsules enu mienu we se wonya bi na so no ma ebebo Akoma FM so wonu ma dada no wonu no ye nu no wonu ma de o ma dance di e de ba
nti sɛ ne ɛyɛ de di kan ɛna wote men kan ebi a menka sɛ yenu no kra no wonum bi da bribi kyerɛ wadwen afrɛ wo 0244 417 669 0244 417 669 ofra yɛn ko a yɛbɛgye wo fɛso te bia bi a wo na mu de ha de atitu bia no yɛayɛ kra do sɛ yɛno bɛdi nkita ho na aboa mo apomudin no agyina brane yɛn start yɛ kasa no yɛmfi yɛ KNG herbal capsules no yɛ capsules no yɛ capsules bi ɛno ana ɛto adenkyekye wɔ baabia empani nom enkokra emrewa emrantie mabaawa ɛne sɛ aduro no very good to the extent say for the general well-being of the system and as for the nipadua no wonum bia ebesisi why blood cells be adwuma na red blood cells so ebe adwuma wo immune system the boni beka say ebe boosted wo sa mienu na ekura nipadua no be adwuma yi afi no wo Akoma FM 67 predua so ba bi on ma na ensesan aba na hemfie ho oba bi on ma to say pampan kakra fi na hemfie ya na eba inso nkitinkiti na egugugugu no eni nye che say enika obidi ba ase condense asa akato bi ase mole bi eyi sana be ma ne bora ho no ma na akoye something which is the basa na ama woni munyam no esuate enti mesro menua ba bibia wo bia wote menka na ewie no mesro fa edro KNG about capsules no fa ye wadru na dada no nom anopa no mienu anwumro no mienu besi so ma se wa ye we say obeje with 3 points bronya na ebe se na ebe ya wankasa bon say you wa ye obemu na na bora ho no ma odidi a odiba akon akon mpre no akon mprensa so eno che se enuoma ekoye edi ama na sebio se na na bedidi wi a se awia na we di enkoye na sebi enyinya ne ajaja wotia na wakoma na ebo kim eba sa wan hwa na edu si no pakene me pa cho me penesa no medre bi you're fine. Akoma FM. Na wotemen kana ya na insan kete eya na ba begu be ma ho Emma be brain as sebi be share no as a pimples as a ekron kete any adade etimpo bede ewo wo mo be ma no ho eba sabon say se na hema kra pese oba no bedi agro ho a na ni boss wa na masebi atenka na kra atiko atenani so because ade no ehonya akono no be den sebio o de di agro abribia meka say enemre ya ye wo mu die sebio oba bi be say ade no ye di ni sepoki ye dodo no ye mane ya homka sebi wa utimu se si yedi agro ni yedi agro ni etima ye dedede enti se wo ye be ma na se wo de ho nya akono a obon se agro no kra no enye de ase obayi obese wo ye ni se no wa kye nani ase wo mu na ase wo so no ha wapeti akwa ene ade akwai se membisa so de wadaroma ye mfa mu man wo de ane se obenu madwe bi wo japo Akoma FM fe inso kete ne pimples kete ne kuro kete ne nyina no ebe firi ho bema wo jonso na bema ne mu ya na hyehyew bema bi wo ho no mu a wo timi hu se Johnson or Johnson no ni bema ne mu ya na ya enti otimi nyinya ne mu saa ansana wotimi ajonsa wi Johnson no kra ba na etwetwe sisi wadaroma menu abema me kanfo KNG herbal capsules edi amaw ebi a won so de watenka ewachichi ene Emma bebre sorry a esi o me de we so ye den oba ne me menche mu so ye den na me de me cheke me de me bia fine manya bia me dafo woni atenka na yo sa be me na won so woni atenka obon se ade no wo ye kra na you wouldn't enjoy it but so watenka no ejana na so a feelings ne wo hotimu se atenka o ha wo hotimu se ye nya abotre na se ye no di agro na wutiri ma ye wo de na ekoyi ema bebre complaining and I was Akoma FM na dia nyina no woni atenka be de wareche orgasm be ma no be your audio pe bia bu se wonu wonu madre bia tinton time na masebio wo bibia na wo bibia ginegina so kama na wo so timo ayo dedede edo benya bo bibia tonu bia na open atele buni se for bulk purchase na wa boerem e wo KNG herbal mbrom Abidjan house KNG about tons monako benya bi Fredimens Herbal, Danny Farmer, Colina, woman in our gumroom, abontin so when Sabekabi, Oko Owuskobi, Koko, Wobenyabi, Sewa Herbal Santaman, one Sa Ebekabi, Owuskobi, one Koko, Mekasi Subi, Mr. Woody, Bopni Sugo. Okonkwa sidi o woni se omo wadro KNG herbal capsules ye tabiri bi ma na akono no ma se wankasa be so wadanse de se na wodi abe evi se edruwi doctor de obo ade no bena ne hahamban ne dunsi ne tahini na no watabiri ake kabom enti no wonum bia na esiesi o me se wodi enum bi na hwe wonum bi da me kanfo ama wo se wodi enum bi na wonum a wa de wadanse di wodi beba yen hwe edru time herbal me se ka time o not mu se time de
ye no baby a ye ne wo so ye de na ye no time heba me sha ene wo ko che say obi bag ma ebi shem na no madam fiam ko sam ko na time is in dining table say hey chale na time was she oka say duro no wo comment wo ho ye no anopa bia me hwe bi gu manum sa na me ko dru adwuma ma obon say me dwon so na me ho ato me na am say for how long and one time or so one time for the past 6 years or see a sign no akoto or see a sign no akoto anything see be rekusukuku ni mu anasa whether no besisa whether na sisa a won kitinkiti abofno kitinkiti tipayen kitinkiti any adiade ni nyina no eye sebi impredias and symptoms of malaria may come fodri e dia ma say no me do time heba masha Akoma FM time ba me hye bia eno ano no obon se awo bia de ebejai na sia tata ebetwetwe sebi ho aye hyehyehye mepacho bibia be ye fom obi won so ma na aduane a ontimi ndi ni nyina no symptoms of malaria won so wonu madwe bia ho na bon se sebi wonu bete kroja mo adidi mpran sada kro ebebo ni pedua na fa ne ntima pefra abram ka se ni pedua fertilizer ni aduane enti wo kwa wo be se wantimi anidi ni pedua no entimi mfa ne ntima pa infra enti wo di ansa obenum bi na shoot appetite level no akosro na watimi edidi kama na nipadua no enyi no brum fefefe edi amount hye so ma me say ebi adwuma bi a wo ye no ayatena se adwuma enti fra no pa ekosi anwumre woto so sa obedu fie no wa brese tam won so me comfort edi amount mrayo no wonum bia ebi a taxi driver trotro driver ma me awudi pa minim se brena so enchi bi osa me so ma sports fo iba na so wadaroma aka mesima ka wadaroma me sro se ye mroyo kwa dia me comfort edi amount time wonum bia eno ano no mroyo no ebeko ama wade ho enka se media Diane asembe na wokem de hebe no kra no matia mano media mi hu hwe abra beba time udwa so bo nse hebe no bi didi bi achi na yede ne demo yede na food and transport for the almost stamp no etim so panyan samiensa enti se bi egu wonum na se wonum no gona na wuhia ehwo na bon say yes ye wonu ene wonu na papa pa ne de eno ane time mroyo ni nyina ebe free ho woto asetwetwon oba mfichiko maye basa oba wubu nsan wa yase oya oba wubu nsan mfichiko na emeye oba menstrual disorder etitio that time of the month to say esesa ena aseba ena ansema me pa chonumbi me brena ye bia ne sase ye pam so ye hwebanim say ye eche se wo se me kona response for me sramada me ba be ko madaroma edu benye bo kenji hebale mroma Abidjan house kenji heba ton so na ko benye bi Fredman heba Danny farmer Kolinak baby e to edu bia no won sabeka bi all licenses shop and I say all licenses pharmaceutical shops herbal shops to kro bi e to edu wo mu biara no we di bo prince wo konkon ade a obenya bi na wa no ma me fa homatofo no e ma na me nko 0244 417 669 0244 417 669 and I say 050 386 94 02 386 94 02 medawasi bebre ye that's papa apa Diane and de ya ko time eba for akache say dia ya sorry ne so ye de mo ama Akoma sports na wode powerful sports ebusia pali samia champion ono na baba gina adwawie ye mase ama moniti ha enyado afia no ehia bi wo abusia bedidi abusia be hia atade so wadwene ho da